ena aye no na ye nim say ananse ena aya akola no ti ye de ne na ma kwa ena ye de ne ko baabi ana papa ne ka kire say yakoka be kan akola no na o ma bo mi kunu dua na dua na anche no na aba be cheme ba enti o kan sa na papa ne ka say yemfa 5 million mla sa tam na ho kire wo ho enti yenya 5 million na yesre na say o ma ye ma 200 cedis na onda ni duane man se de be ya akwala no so benya na hoto ye ka sa enti no ono so pene so mai na ye di 200 cedis ano kra ye pay bia na yenya maami bi na hu ye mobo no koyi ni koko sika e de maye ene ye di 200 cedis no Akoma FM e ma papa no na o hwa akwala no na ye se e ka 300 cedis say koko ba na ya ba betua sika no koko ba twam na papa no nsan kan ni sika na me akra no so ho ato no me da so wo mi kunu akra no so wo me maame ho nti o ma pressure say yemfa ni sika mre no one day me wo ma se ho ana o de nkra ba say se mimi wu na se akola ni wu na maame ne ba no so wu a e ma ne nya ne nwanwa ana o cancer no papa no na de nkra ba say yamfa ni sika mre no na se mimi wu na ne ba ni wu na ne nana ni wu a e ma ne nya ne nwanwa na maame na da ni ya ba ne be bo mama ne ti ade chi ye ne ye yie na me ra ho misusa ana me ka kire maame no maame na anka asem bia ye we bia ankyere mi te wo ho anso na reho na hyem so satima me ka asem we nso na boy no so agyaye ho so kwa akra ekwa akopɛ edwuma ye te akoba ne sa no na mani nje ana me ye na me se me kɔ me maame nti me de tu na nim se me kɔ me maame ho ana maame ne bisa me se me kwa akɔye de na me so osesi ase na ekɔ ti yanso ye nya sika ni bi nti me maame so se me mla ete saade a me kɔ me maame ho ana wa anka hwe no se me nkɔ no be fle ne ba no ana me kɔ me maame ho nti ye de chow park o ma papa no e wo na kura na se honom sa papa no so ni sika na no hia na ma ade ba akɔye mare ho ne se ye de akola no kɔye no papa no je me ba na ta de ses ye nya sika na afa ama obetimi san data na ahye yare no e de enso be ma na me ne wo nkola no ondwe me ma no ho emire bi a me kasa asem na kire no no o se an papa ne fa ne kwasi asem no didi papa na tem nti nkakra na me pa me wo fa yes 87.9 FM so na yenko se no ma ayadwada November bosome ne de dinkan yakropon edi nkakra sa wodi ye call December bosome no emo se enedai ye da so etiase na tachrema da bodwe moja edi ehu afurusania na ye de asedam rempemu asedu ene de matwedi amponya nkrompon sanse enye ya ho fe enye enimu de enye nyuma pa anaye papa ye bintia na emum no eye adom arakwa adom no bi ena aso Maa Akos so adom no bi ena ba bia wo bia no wo so aso enu nti ye de aseda ebe merade ye wahwa ye ho ewo ye bibia ye wo anade ye nya ose why na wo bibia nya rade na de ma no kwasem nti ye wahwa ye ho ye de ensapan na beko na ye de ensapan na bae sa pepepe ena ye besai ede ye ensapan akro moda monko so na mumia memenu na mama asre wa monko so a menyankopon no o makwan da biara da sa pepepe ena etia uhwe djumade yi bi eye akoma mo nsam ene ye de abramudwoda edikosi efiada bradum yenu abapa nsem nan edikosi ne yensa so na me wie pepepe ye the fire sports na just no oja na dem na just me nua be me jampo insurance pepe and afa wo mo ka ho so ba huragum ene agudie mu akofo eno the 3 pepe yesia samia jampo ene ne team no onia tv sameka say akoma mu nsam djumadi yi eye live ewo ho Kings TV Osei Chrome TV Odo TV and afa Star TV enunti se wo wan krai eyefa ena wo bomodia na fa TV no eto onua TV na ehwe djumadi yi be live Gabin Rural Bank Bonre branch won mabiem se won so betie no Facebook ana wo behwe no Facebook Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM me pa cha momodia na mo share emfama yen onua TV twa live ewo ho
enu nti bomodi asa won so hwe no Facebook dia Akoma 87.9 FM like page no wo comment no wa share dia maye YouTube Akoma 879 FM na eno so wa share link no e de amaye gaso filling station kranza ora imano anoba na adwumayefo wo mo abiem papa Akoma chadi o and November boso ni esimu no na chese ye ko December no ano no enu nti gaso Akoma chadi na chese eye wano arimbot at32 kwatwi profoedu menu abe ma boat way any sister Irene me pacho Akoma chadi no ye hwamonim na also one may be atum and the information center wo kwatwi afetia Big Love Radio Spain Mr. Wusu dum Africa market on the yere oba peku aponsa Bronx New York one may be oba peku mono ni anwano na jasaba onu okay Atomic Digital Sunlight the 4 junction nyame na information center Betma Salon was sokobai nyame ne meboa information center one so ewa binchi emre krono wona yaka ni nyina ye bebobo Harima supermarket ewo ahenema kokoben asafo buachi junction wa ma Harriet wone Hana mabiatum na meka mo se Akoma achade ni nyina eno nso Joseph Ashlewie wono na ahyematade ane ya medeti adwamu na medi Akoma mu nsam dwumade na abramo sade mu se penu ano no enu nti kan ye Josie ebia matade ya hyemi eyewofe wei enye ready made o Jonsa no wapam ane wo so ko program bi uko hu obi style na eyewofe twa na efa WhatsApp Josephine was 0243 433 465 0243 433 465 sa number kro ya so ubetumi afra no asisi buranya ba awufo bepempam tade bepempam momantade monkopam ni nyina wo Josie Fashion wo Kumasi ya abom so woni meet me there sports no na edi ehwe mo Time about center ewie wo boye chidom ne adontere 21st clinic so asuemu se twe Piwak Natural Health wadi 3P garlic mixture wasi Akoma mu nsam ya ne mu ana kwanti muntu mu nra yi so na muntobi careful so travel and tour wadi wutu kwan Bible Center wasi no peno chese won kasa mu abu osasa bro fabra Charistic Ventures ende wanum ene de Zahara enupano ede abedwaso wei ene afoforo piawia wanom ena aso yasene na Akoma mu nsam dwumadie no pastor bomade na ebra Bomadia na brana chese ye fa ne ma weyi enchiransa yenua ba afia Akoma ane afia Akoma ene de entokwa unim ntoma obeka ntokwa ye bedia no so say ye huhu ne keka nti ne no ano no ma nyame nsira no papa Akoma chede na onse na ase pono so atadin nti na ase ba mo keka won pa ye ma me abom modern ona odin ntoma ye ma me afia Akoma o London ona odin nyoma aba ene sika puduo pa enche bia de nyina betudwa samana nyina tato mama chese yakunafo ne yenyanka na afi ombaje omani pa ntie bia na won so wo ba bia wotie ye aye wo se me na medi kan me twen kakra wa we ya ye wo November ye free November mo December na adu awia na sa nti de mo na wo chane na de mo na so na edile nti obetumi de aba ba bia wo bi yara se kwanwa ye betumi de ka aba be fa na ye de aba ma kobi ma men so ebe at the information center ono so boy yam papa nti ye de kire entoma he obi betimi di ma be makoma ko be 20 abre yen mo nchema akunafo be 50 beba be 100 ni nyina mo bag ahodo oil bag ahodo nsamena sanu omani drinks ni nyina biscuit ni nyina ye je na December ya ne akunafo ne ewisia adi ho adwuma na afi adi nhia so abre wa uyi sika de ayesa adwuma no tima nyame sha wo mpa okay enti ye de akire wie sa na obi a wode na ade beba ye de be kire sa na wo se ye nsaka entoma du kuka ho ye be ma wo se entoma du ni atose ni nyina emu agu ade akire ma se ye compile list ni nyina obi a ode beba bia de ode ba ye ne dodo na ne sika ka ho ye compile list ni nyina nti abrepam wo tena se a obebo ni nyina ma akoma obi o person wo tene di bia this obi a onde o se ma me de me ya do ya
me mpese e be kokko e bedwam nti mo mfa mente eno de ye ntimi hyew na mo obi a ye na ni gine na ho awo se ye mo ni di o pese wa wo ba kra de betna studio na ye ma kwan na wo kasa ye be mo sa akonya no nti suro bi ani akire ma mate enti e ma me afia Akoma London entoma ene samna ya wo de ba ye no ye nsaka sanso ene enua ba bi ono so asend ne sika eye 400 Ghana cedis 400 Ghana cedis and then me pedin me WhatsApp no me hu dia ye na me pe audio no abona nka menya din no na so menya ti se wo tie me a 400 Ghana cedis also sister baako ewo Kumase wo a wo de ba ye de wo wa brochire wo mo ye ma me wi a e che wo din no me de beba o Sunday 400 Ghana cedis 4 million titiska no nyame ensha papa enu ti se wo so fa wo de ma ya yenya esimu awie ubetumi ede aba donation line no ubetumi dia fa 0245 301462 0245 301462 edi embeba eye Mary Akosia de number to sum yenu ni 0599 305 202 0599 305 202 nimienu the nation line ubetumi anya donation no de afaso na ya ode ba ye bebodi akesika dodo a wode ba ye ne bibia emu ada ho fenchem afa yemra na ye ne yewra bi emedi komo yewra akwase kwakwa de asembia ba yentie no be me na yemu aha ba Akoma mu nsam dwumadie so ya me mama me pa chawo awie yi Maa Akos ne ma badwafo ne yetiefo ene ya hwefo yetio mama ndo so mama kwanya ya maba fidi kesi iso me yire ne abrepokua na abrepokua me ni koye adwuma ye adwuma no ano ojaye ya fede de galamse adwuma ena na oye oye galamse no me ka bibia kire na ontie nti galamse no ho ena one me ya kasakasa ena ode ofa dua ye twitwa so enam ode dua ne bo mani bonkumu ema mani no moja mani no moja pie mani achi ema moja tumi saa enti moja ni tumi no maame no ankasa brepokua me yere no ena osako sensuo ena ode saade hohoro miwura maame hohoro ema miwura maame hohoro ma asema me kan se jai udi dua na bome ne se mi wua ja me memengu sana me ka kire no nti na menua akwejamfu a obi a wo hwe me bia ofri jamase menua akwejamfu a no hobby nti akwejamfu a ne bufu papa sa adai ena apese okum menua be maye nti firi hono no agya yetete hono no ogusu a galamse no na ogusu no oye ya ogusu a galamse ne de meka bia no ontie afede de ne kyese o watra ekukọ konkrofo kroso afe me hwe ekoya maami oni me nam so a ne kyese kotoman hwe oto agro no ni medie no enam se da bi sa ne tede de a ne me soso no me pe obi na onto so no no bibia me medi koskwe ne vie me kofu mu a madwumaye ene maduane no ano edene me bafie a me bafie ne fie gyadum maami okwasa na duno ndu asa no wo bafie me soso eba sa no ne kyese e wo se me pe obi ntime ware me fa oba foforo ene ne tran emna wo obo hu se me no oba ne tie no ono krampo no ono an sa ka kire me se manyi obi ene na tena de a ene o eye enti se okogalam se no a maame no amafa no foforo na me ne tie no otimi kire ne se bodi asi ha ama kokotwa bodi no kosie we so kotetem entosi ni mako banchi we ho na ena ye banchi papa ya wutwe ye yie enti na jana maame so di machi saa obebi obeba no ne anu aduane ne de ne de asi ni honom saa ena ja yetetete honom afi wiase no na kyese mani meje me ho anye mani prusuo saa ne mani wa ne mani na yeko ne mani so wo me saa enti free honom no na kyese me hwase nam de ko doctor amra kasa ne nyamu amra ode iduane bo me no de ko wo mpane ama me de aduro gugu mani mu ama ikuro no wi enti no me ko doctor no ano me di ka ko asifusu ayi ufra asifusu na ko abrema sikuma ho na me di ka ko me di mani ne ko kire doctor no Roma hospital bi honom enti me ko ye no me ko ho be se me ko to aso be se emprennan na kyese baby a me ko no e kwa aware baby a me fira me ko no emutwe enti me jai honom kro
ene hospital de bebrebe makọ hospital bebrebe because me bebo a ade beche enti fi ono na chese mikrom aguna asaman honom na sese no me kro me koye no na nsemi honom a na me hu se ye na so se abrofo bi efiri abrochira ba I want the yenye woni from near main issue no so enti no honom no na me hu se doctor ne say na me fitiase na me say bia bi na me say ete ene simani ni so enti me ho no mo no doctor ne free me no e na oye ne say mani no bibia bo mani no so epei na ade na ebo mani no aka mani kosua enti enye te ene simani so na eye kutwa ana beto mani so maame abre pokua so na di sa dua no bo me me yire pokua me yire abre pokua wanu ma dua so dua twitwa so na mani so sew ma moja tu me wonu ana sa so ba huhuru moja no wonu na sa so sa huhuru moja no me yire abre pokua ai enti do na chese de ekwan bia no a chese me fa so fi ho no mo no maami watomi atwene efi so di dua de bo me no on so mi mu fa me ko doctor kura da mi ya dua de bo me ni fie nsie ni e no de bo me maami so mi san fa me ko se mi wura me de wo ko doctor ana se mi so sampo na kokojo so okay maami on hwe me wadwane agya me se sei mi kokko a ma sabi se ma ye ni frani wa fremani asa me mabrabo mi kokko da wuram makachira one ne ma ni kasa ne nyamu emra ben wo se mi se wo ye bayifo enti ma mi ko fa ne ma e ma mo ba bu me obi amani afura sabi mbonti su ni kranti mi mome ma mi ne ma e betugu mi so mi te konya so le baba ko to me twede ma me hwiase wa wo ba mi a me ba me ba otoso me ne ba otoso mi ensa so mu ya fra no ofalaw o so mi mu pipe Akoma wo asori fie baabi ho no be buru me e ma asem no me di police station na CID ni ya ho no no na ya ne se eja enkola no ba pa ne wo mo na msran e ma o ka chem se mi nyai na se di enkola no police station ya ya de wo mo e be court ya dom court a wan hwa obi abedam be 2 years because ba bu wo na wani efra na mani efra na mi huru hwe mani efra no o mo be buru me enti na e ba sa no eja mini bibia ena ja me susu mi ahoden enti no edi nyina chiri no me ba mi kuro na me ma mi wuye enti me ma mi wuye no ena mi firi ba bia me wo no ena me ba mi kuro mu enti me ba mi kuro mu no me ena me bo mi nua ba ye fe no sister Pokuya me bo na mane ena oye ne sakwasi ja bibia manenka na sister waka matenti mi nua ba no to ano be bu manim kotodwe sakwasi asem na me kan no waja ma na kade a me bu onim kotodwe na madawase ena so sister ye penin che me enti mi ntimi ntwa no wofom enti ho no mo no me ma mi wuye no ma mi obi a oba ma yie wansimi fie da obedi enansia ewo mikrom jamase ho ma mi ansimi krom ansimi fie ama mehwe me se ebi kura mi kunu na ni afra enti no me kɔ na makɔ akɔhwɛ no ma mi ansimi fie da enti no kɔsiada na me nkonta ye fra ayi ba ko agya kwabena ene fra ba ko so Mr. Osei enti ko Mr. Osei ne memne dani enti kɔsiada na ɔmo ba mayi enti ɔmo ba ye no ma enti me ankwa ye na se bi na me go fie enti ɔmo ba fie no ene ɔmo be busa me se akonta me wote sam so me ho ye no se na mi nua ba ba ha me dabi me na me busa me ka kire wo me se mi nua ba no wo mu nua ba no ofi so ba kroma se no on si fie ada e me hwe me e me chia me obi a me ma me awuo na ne aye na wo ba ye no kwan na wo ba na yie ana oba ni ba ye ni bi wo ba ye no wa me chia me won si fie da obedi na nsia won si fie da enti no ma na makonta no ye ne se me de mi nya abotre na saa kwasiara ne na awotwe no omo beba no ma ba be kasem no ma be hasem no no maka enti ne na awotwe no makonta no so no omu di wo mbɔhye so me ho no mo na omo baaye no me konta no mienu a me ba wo mu din no na wo mo danfo ba ko ka ho so frɛ no Mr. Mufa ofragona
enti omo ba no omo de ne kan ho bae omo ba no de private car ne bae enti omo bae no ye behwe asem no ye ka asem no maame no me yiri pokua asem ben na moka ye se no ye ntemo asem sa me ne chese ye ntemo ye wanchi aha ne ye ntemo wo enti no mo ba me konta no bae so mo ba besesie mimi krom e na omo bae enti omo bae no e na me ko frɛ mabusua pani ye fe no agya ya badu enti mo trase no de na kosi ye enti ye trase no ye ka asem no e bo mu bua maame ifo se ade o ye me no enye enti no omu bua maame ifo ene ye ka asem no maame ya me anka asem no mi biema no a ne maame no oyere me mi biema na ne maame no obechi me awe enti mi wo fa no mabusua pani no ka che ne se enti se na ne mi wo fa ase ati wura mu ho no mo ya mo ye enti no mi wono ani nua mema no ebua ne fo e ma adamofa no ka kire ne se no wadi fo enti no ka na ye kofro no ne se bia wuntini ye baaye enso so no wusuba na ekuta wo no enye enti no ka na ye kotrem no enye dia wo kokɔ murom na ka no maka se ye baaye no yanka bia mawo enti no ye kɔ no hwe no anko muna maame enti no wo ye ne se no maame ketwa na maware no ono no onhwe me na ono no nuane mamini na se won soso mi mu na maame me yiri pokua soso no onko akurase ho na kokɔ no e won hwesofo nsem onko no onko hwesofo no na chese wayi wo mti kokɔ no a okari a no ayi wo mchefa ma wo mo na me de no onyi bi no no mfa nto aduane ni na me soso no onfa de aka emre me na me soso me mfa nto aduane ni ye ka asem no ma yesi nipo afi no maame ne kɔ ho no mo a okɔ ho no mo no oda okɔ no ofre mi phone so ekra me say okọ baabi a mafuo no wo no e ma me ni nyina di nkra enti wokọ ye no okọ joada e branda ukuada me frɛ no no agye so wo nkrom na abna na adai wose o me kɔ ye no makakọ gye afuo no afiri nhwesofo no nsem na omo nya dwuma ni ye na me na adai e ma no maame oba one ne ma kese miensa e no mo ye dwuma no asem kan ne say kokɔ no ya no mo wia bi na me so enya hwe so mi kokɔ no mo wia kra nya bag baako wo ma wia kra no enya bag baako enti no je afue na sefo ni de wuro mu a ene ne bag baako mo mfa na ja me so menya bia because say me ni ahoden enti afiri wo no no o se sa ne niema e ba afie enti me frɛ obi wo ayi akurase ho no ene o se antipokua de oba he no wa be sesa ne niema nyina e de kɔ ne krom enti no maame FCC e free de kono efuo ni sese no efuo ni dawuram e be pim sa mre yi sese bosumi du ba ko ne ewo mu yi sese kokɔ no se abre sese kokɔ na abre ya emwa enkusie eni mpro na ewie maame ne ma ati wo mu krom maame ne ma yire ne mo ma me yire no ene hwan mo ene me ma no se wo ka se maame ne ma ka se wo ni mo ba me yira be pokua wone ne ma no one me ma sese no omo wo efie sese me ma no me ensa nyina wo ba bi afuo no wo no wo ma ne no kasa me ma ne me kasa wo ma ne omo ne wo ye free omo ne wo free omo ne number wo me hasisi ya omo ne ye free ne kura ne die ti na de maame baaye yem de maame ne baaye ne sese no maame onhwe me me yare ye no onhwe me da two no so no sese me wasase da honom enti no asase no maame pese o chinchim me nsa na oja asase ni free me nsem asase no so me ankasa na me kodɔ no kwaye ebu ye wa na wotɔ wasase na me kɔgye abunu na me kɔgye abunu enti e kyɛ ye no me kyɛfa ena na ko sa abunu chafa no so ma me Jeffrey wonsa o Jeffrey me nsa ena dia biem ena se so no me ma sɔre a no wa se me ma no kutupa se me ne ya kasa kra no akɔfrɛ ne ma na me ma na be di matem pasa nti se kola no se nya me ma ne wo mo a onka nkyerɛ me kola no so ma hwɛ wo mu school me do ma kokɔ college ba kokɔ Adugyanfi secondary school wo ano se onko me sade ne kɔ kuna kuna manti ha ahoda mbali ko wie me man me ne wo mama yensa ba ko eye weda wo Boford ba ko so oko school wo Barakas secondary school me ne wo nyina ye free ya me pe me masem enso so mama ye tutu agu nkola na sum ya se no nkola no
enkola no hu mi kura no na ma yete se kaka me so me do me ma enti one maame no wa afuo no koko no akamuram koko meba onko hwe no onko dabi onko mienu abunu chafa no so maame iji afri wonsa abunu no chafa no maame iji afri mi nsam wa keka asam che wo mana ma wo mana nya ho ama me mana nya me ho tal me da se twa me no membra oba papokua mami abra pokua mami wobia wo ne ba na wogu ne ba ma musu na ye maame wakwa akwotena ho kofra ba ma ni de din kai ba ma ise wo de edua twitwa so nam nani po na me ba papa di adi na esi ya maame pokua wa ha o etifo ye maame wa ha sanso na ye wura yiyire kuma ye no so kwa ware no ware maame enu ye maame pokua ne pani na kuma no so wo me yesa nyina wo fi ha enti bibisa sa adi na esi ya maame pokua edi ababo we maame mpacho galamsey na no ye no na me se galamsey no onya ne be ye adwuma na o se onya nti galamsey ne ho ene me ne ye one me ye ho kasakasa na odidua ne bo me na papa beba katachi ati se we sa bra no wadi se no wadi fry maame ne mani fry enti beba katachi ati se we beba maame bibisa bu question ni bra no we ya no beba katachi ati se we na oba to be fa ba de bo wo sa bra no na wada ana hire na dawo maame na mani ni me ho so na mani ni me ho so nyumre na me frefo ma ba na mani ni me ho so be mu ya so de aba no abbo mani pau nti moja tu me ono ana sakosel suo e de ba kokoro moja no na sabre no ba bia wodi abane bo woni sa no ne moja ba no na eye mukurom like ekura wo busuafo e wo so pa cho da bi ne e wa kurase na mo wa kurase adan wa ko report wo ba yi ama police me mame me yire no enti na ba sa no me di mani toyi sa me yire no mintimi mfa prosifo enkoche no wadi abane bo wani no na wo ma e wo fie na me mani ho na me ba bia ni ho me mani nyina na wo fie ya wo ko school no mo ko school ehire na woni maame poku ya kokodo kokofo no krobeso wasa akatreka Akoma FM me fan say ebe mfie be aduenu nie wona woni wo yirete woni ne yakua kama enye kua ntina mo ko sa akoro mo kua ntine ko ho enti eye dan na wo yiri beja yakua so obetu galamse ma me nim ye te wono mo no ye ho nkyere ye do aburo mi ho den ye aburo dwuma mitimi twa aburo bag aduenu babura de ye ono akasa enam de ma ne kodwa ekoton edi sika no ba oba me sman se fasika no kwato bank ni ehia bia yakwa akoyibi eti wanye ba yi bone maame ono so betimi akanyame so asem a me maame me nya basabasa na wo makom ne no me makom ne no na wo hwa wane ne mali ye hwa ne ma se mi si dai kra ma wo ma matwa brogu agu nkro mu obia o mo wada ko ni si da ma me yiri se no ene ne ma se da no kra wo ma boso Oma boda no so. Me na mhyase ne mani firae. O se da ya boso. Adan na wo yiri tiri mu odin se ye wo ba be se atumi afadua. Ne kunu ani po na obayi wanko na busuafo no wanyan na nsi ho. Na wo ba widi ni se de wachi. Ade ne me nua ba da no ho kwa ma se. Oba me nya no. Na me ye ne se sister, se no maami me ne nante ache. Enti no me ne won kola. Into de min na me na minim se bia ya saade no ebetimi aye manifura na so de bo me na manifura no de bo wan wani fra he pa cho de we ye wo ben wade ma ye no ho ade ama abusuafo ni me enti time o yire a woni no koye kura sika bakura no a oben na ade ma no na ode to ho waso akwakoye galamse no wo ma wo ben ye busuafo te because wo ye ne ho ade to ma busuafo te se dia modehye no ese wo kwa akoye nie mumisa no se dia nti wo gyaye fom dwuma no meye akwan galamse maame ye dika ko ye wo fa no me wo fa no me busu apani no ye ni nuanu ba ho mprenu ye dika no me de koto ni nuanu anim eno no one me yakasakasa ene ye ba ye ko ye kromu enti ye ko ye krom no me de tudi nuanu mema no anim se galamse na maame no oye no mani nye ho eno mo ka de fa ho eno mo ye ne se wonyai na
ayikua adwuma na one nikunu eye stay no ayekoye no maame na anyai no wanyai no wansa mo mama ne yasa chinchira ache wo ba ne se galamse no beyo ya ne de maame na chese minua wonua mema no kra no afede de na chese ma o ma breme da biara da comprei we kura mpo no na o senka me kobo o mama ne na so no ma me no ma di asema di chese me ma wo ka onfi ana me yesa sa ne tie de dia enem de beba kesiem ha o ware be no wo fie sen o me ware no me ware no Akoma me ware no fie be se o fie be aduasanu be 35 no fie be aduasanu okay me pese me ho se ebra be kuro na mote so ansa mo ko ekura na se no na munya nkodo kokofo no sai na wo yiri ni susitie maame na ni subai eye na afekubo ene enkrofo ope ye kan say ensam ebia me fan say afutubone de di ka akorompo no mene ne ti hono no osesa de niam se okwa akotena ayikrom no de on tena enti okotena ayi apre no akotena prepremu mame hono mo no ye ba ko wi e ma ne sa bai me sa age no de to sum ye nu okoy wodi say am ba ko wi osa okoy onyanfie num e woni krom a me ko na nam che kwase ho o mu anu aba ho onya na oche anu asako enti na ne ba ne wuye no e na osa ba se ne maame se omra koma na onu kwate onum sa ne were be ho na ne ba na se wone ne ba mene ne ba otosu mi enu anu onya fie bi na wuye no wanko hobi mi ko ho ye ko ho ni mabusuafo nyina akoy ekoye na mamre pepepe mo akoye mo be ya de na mo ba no yira nka ho na wone na ba sa mre no de mene na mama me etu mi ba ya kire no be sabosome e no no so ba enti oba no baka kyerem se ne maame se omra na ono ko ate ono mo a ne were be ho na me nche me omra na me nche kire ne were why na introduce we yiri ko galam se adwuma no mu woni na sorry for mo ko asore no wo me na bo na nson wo be waka chance we be for me emra wo bo ne be yeda emra yi duane bo mani no na me ka kye ne se woni na wasa mani no ende me ka kye se wo ye be fu no na asa mani no okay ye ma me pokua ma me emra wo so adan de ensema wo kuru kan Matini nyina. Good. Enti ma me wo yi anonsan na wo wi a. Manu yie ne se. Me bisa nsem ya pese. Edi nkai no. O se me di abo na ni mfie nsia ni no. Ofa oba no. Emse mfie be du ba ko ase mfie du. Wafa okure ya. Mfie nsia ni se me di aba ne bon ni no. Mfie di na mani fra ye. O se mfie nsia me di abo ni se no ho no mo. O se me di aba ne bon ni mfie nsia ni dia. Ma mi na me ware no. Me pa cho ya ma wo bre. Mu ano na me kasa man kasa adai. Wo de mate. Ma wo ba ne kasa. Wo ba ne kasa ne si na wo hwe na bibi wo mu a enya no kura. Pa cho betu ya account ma ne kasa. Me ba cho na ni na o se me na me di aba abo no. Edi nkai. Na onu wi pa wo so de ya na adwuma. Kasa gu mu ma me. O so de ya na adwuma. Enti ai me wo se me o wale me 35 years na oboa. O wale no ma wo ba ko na mo 21 years. 21 years. Okay. Akoma. Ena me wale no me ko me wo fa ho wo sreso timpom. Ena opapa adanfo ne me wo fa. Ena me wo fa opapa ne ba ho no oba me wo fa no ka che me wo fa se. Sadie wonua ba me ono so me nua ba ni nua ba na ya se wanyini ntie frɛ no wo fa. Sadie wonua ba si ya ade de me de ne ba ma me bayi no awale no na me ba no so oba no ho modene pa. Ena me hu ba me na me wale no. Enti ehwa didi pa che wo eja eja dabi mame no ma metimi dia fira chiri pa me dia ba eja mame eja yako enti ye firi ho no no ye adwuma akra ye firi ho no no ye ho ne di hweso ti ye firi ho no no ye ko wasasa ye ne aye kopɛ adwuma nti na opapa ma na asase asase no mo ye nipa miensa ne ma miensa na o kyema awo mo nti no mo aye mema o ma anye nti akire ya wo no ye nam se sa na tie dia yenkɔ wasa yenkɔ ye asase aso papa dia ma wo no ɛna na busuafo se aye abusua asase me sa mra abusua asase na me nte ase nti me kwa na o mo se samiye na be ma ne te ase dia medibi na wo wudi a aye abusuafo dia nam so wo me yenkɔ ɛna ye kɔ nti ye kɔ ye no ye wie ye no no ɛna na danfo bi ye fe no kwabrɛben onu po waka baabi wo ye na danfo pa ni me kunu
enti oba hono mo a me ye aduane a wo kokora me se ni kuro etoa me se black abena twen na didi ne ko enti eyesa no enti oye na osi akwasi sade abena sitie ye wo asase bi abusua asase bi da akatreka enti mekwa akwakyerɛw na waye ama abena so anya bi enti ne afiri adwuma ko ho ene ye kwa akatreka okɔ no ba kɔ ba kɔnsini nsom ne ye kɔ ba enti ye kɔ ho amfie nsom ena ye hwa ensukase da kwam wutwa wo ye senti na ehu ena yokosi da wa kura ene ye kɔ ho samre so na sa akoko no ya awie na aka ba bi kakra ne tukɔ akura tie kwatena akura na ye wie sa akoko no ye wie ye no ena wo msa wo sa nipa na wo msa wo asase biem eben ho kakra ena wo msa asase ni nya ye abusua koro na adea nti ye nya enu nka ho ena me kunu bi so mse krata na mse da bi afuo ni ye koko ni ye baako asase ni ye baako nti ehu hia krata bi abiem ena ye enu nso nti ye wie enu nso no ye na woni be me ya meni be me ya woni aba number wo panti mi wie a me de number ni be ma ama wa frɛ no se me ye galamse me yi na dia no galamse na wo se me koye no na me de ba no ni wa ye adwuma de ante safra me na me ye galamse Mr. Kwakwa me pacho ebra wo kasa no me wo se wo me kasa me pacho mama esa me mama mi tete no so na me bia wo koka ye nyina ba enu adaka beka waka ma bia wo ka ye point bia enti bia wano ne enko yo bibi say questions so anyia no ama wo ti bibi say the question ama anyia no ye be wie no ye beto ama mo dia wo hwa wo ka ye ntro no wa be ya no mama yenko aye ni mo bia wo ye nta wo bia chi ye tie enti ye eno so no ne sane wo mo kyeye ena ni krom ni ye frɛ no donko no ano so wa asase kɛse e wo hɔ no mu ena wo kyerɛ ye asase no ti asase no so minini mienu ne yesa ye asase ne nyina won se wase no okase be 20 post we se de be minini mienu nko a ye yes afuo no nti ye bi wo na busuafo de no ene ye be ye we abunu mienu ene yesa akoye ye no afuo akura nan ena menene ye nti ye adwuma no ye adwuma na ena afei ye wo akura ase minini mienu na wo ho no mo nti na ye se ku adwuma de ese aho kire kakra wo enti ya adwuma no na galamse adwuma so aba hɔ no ɛna meka kyɛn sɛ adwuma no meye bi ɛna wɔ se ya afuo na afuo no so ayɛ no sɛ afeso a wɔte koko na ɔmame ɔsɛ me de hwɛ nkola school wɔba sɛ wɔka sɛ buroi sɛ no ma no wɔde maw na wokɔtɔn ba woba no agye sika hwɛ ɔma tazen kro nyima sɛ fatɔ sabe panty mpo fa hyɛ enti adwuma ne ba hɔ no mo no ɛna hɔ a mesi adwuma ne meye bi enti mi kwabia ebi wo hɔ no ma eduru bɛɛ sɛ busumi nsia ni mu a emu ayɛ dene no a na me ne ade bia ne ade atotɔ aduane adi kɔpem sɛ kokoo bɛba enti afei yɛdi mu a ɛna nkora yi ekɔ school enti nkola ne kɔ school no ebi wo hɔ no mu a na sɛ school fees no nkola ne ba wo wutimi ka kyerɛ me emre bi kora ne ba bi afɛ na mapokuya ɔbai oni me ba ne ko school be ma oba ya ka chense wo di school fees e ma me ba no na ka ma pokuya no wo se ma pokuya no no ma me amobra bia nti school fees wuntua oboa e na me koton me gold na me wo 2 brace e wo ho 1.2 na me koton ye sakola no otia obedi madanse Debbie, me kuraba. And I'm 1.2. And I'm the man 1.2. And I'm the man. Your friend, I'm a pokuya. Make us say, so when you dear, what Tidia or no Probeka. Me demand a man at the coin. Enti, enti, on mona. Ya was him yagalem, say, enti, menene ya juma. Nagalem, what come on, it's ya see. Ya was sequoia. Me kwafo fro ne de nyame anim ni no ntemase na akirei nti wono ampoti me kwa akatrika ba no aba abra ne mo se o mo kwa ha na afa de me no na galem se nkura no okura wo de buwa yen ema makuma akrampo amapokua no ne number wo ha sei wono krampo wompo no wo ka kire no se gala no mame galam se no ebuwa yen. Okay, nti akire wo beti ase e akire wo ti ase yemienu nyame yemienu ye dance ni meti ase anka ma anware na wale de wo wale be nine wo wale be nine me ho ntomi
ye kwa adwuma ko wale kese wa ye kwa akatrika ko wale ayi antiwa ntia wale de o wale efisa me no te wono mo a me no te wono mo wale me no ko nyina wa wale me ko mi ho mu da me ne ko wale wale anti ayi wa wale kese wa waboa wawale kase wa wawale anchiwa na nya wasam no ano dende no na be wasam na yete adwuma kon baabia me kase papa ma na asase no ne ba wo ho ye fre ne maafia kase ko afidie no ma me se wo no wale ba kon ene e ko akateka so ko wale anchiwa anchiwa no so wale no ye ne wo mu ne ya ne ko afu ye bibia Mr. Kwako wa nware wo mu mbomba do no mo twempa ye mpena na nam no mo e wo yiri ya chi wo ma me sa wa nya wo ho ade ye mpena so osori a ne chese otimi ko di baabi ba se busumi mienu awo krom ho no no ye okodalam sei akotena wo e ti ko kodalam sei no fra enko okwa wo mafie ye mane kasa okwa ye bisa wasa no wo ya no okwa wo mafie mami okodalam sei busumi mienu asa ntina me ware wo ba na nya wasam dede obi nka sa nwale na obi kasa nwale be kasa bi mami miti ye nya djuma ne sa be do ade ya mianu no obi nka sa nwale na wa wale me fa mbe unko wa kasa me wa ba no kra wale ma ka ne dia bia me pa cha wo kai na me ya me ati wo kai e dia wa bo wa ohun wa ati be se wa on na kasa eti before no na wo fa mprasa no wo chi me ofa kese wa ye kwa ho no ye adwuma ko fa kese wa nti ye ne ba akatrika ho afum one ni nyinsa we wa anwale no nti ye ba akatrika ye betena akatrika ho no na ho no school no so no wo mo enkyere nkola na de me ba ofa ya okọ school fie mienu wan so twa kuma antworo da nti me hwede na ekọ nam se da bi se nkola me de wo mo tena ha no mo a da bi no me ho be kire me na okọ galamse ni ya na wo ba hwe okuru da bi galamse ni mpa asem oka de ne ya adwuma na wi galamse na asem se bra wo kwaye galamse no na wo kwa wo be fie be hwe okuru me be fie me ma fie se wonko tra wo bosume ayi bosome na bosome dia me kotena wa ye kwa ye ba tama wo ya galamse na wo fie se ya galamse na me fa nsem wo bese 50 menya 60 mama 50 years na de kwa ya galamse wo kwa de na ye wo ra tokoro ni mu mi nko ra tokoro na ya dai sa na tie no wo bia de wa ho odin tumi ye enti se wo mu efiri amrani mu a afidie ni fira amrani mu a woni namu a na wo wie na tie kakra unya no ahoro unti unyaska una wutai unyaska wa galamse ye no minya kakra na ma beboa no nam de ato se mihia bibia bia mebe kumase na me de ma de afroka na me de aba me ba kwa no 50 years no na kwa galamse adan na woni wukuru ntina mu yekua kama na ade kind na minya no papa mama na at the age of 50 years wo de no kaka no do na uja wakwa adwumade ye te se me pa che o koko no otia wo mame o se wo de hwe nkola nti wotia wo mame me so metiwa no no sabe wo ba nya bibia na betimi agya abo be ma so nti sa adwuma sa aba ho a me so no me kwa kakra metimi ma nti se toda mpokura na me kwa eduru se o mu besia mre ma kwa na me be fie wonyini sanya namfo bi ya mu ko dabi na kamekwa afuom ayonko kamekwa afuom se no se ho no fra enko na se ho ye se da ko a ka mepam cho se munyi nipa no mo komachi no mo kobusa setana ne be ma itie ya wo bu mi kwasea menin adwuma na mekeka akura nan afuo enam ne na ye okay wo ya afuo ya afuo na ye ti kokoo na ebi kura oba me nsam nya hye na ebi kura kokoo bag ba ko abraje na bia wo so de ehia wo fa ye mekwa galamse menkọ ka wonko ayade na ma ba so de bo wukura de me fa ba monani kire me mu me fa ba monani wo se me dia ba bonani onua ba akuagyamfu ya wo akuagyamfu ya no wani aya uya mfie be numu asese ni na akuagyamfu ya ate ase okay me ba na akuagyamfu ate ase 21st act na case ateka expert na wudi and then one eye free treatment and say nyame ya domo a me ni de di animu no wo mo se wo ye kuradi me man ka ho oba wukura wu mamadi anabra na yen hwe moja nim yen kotwa scan yen your lab wo wi yen found to ne massage wo wi na se ye lab no nyina wi ne hu se yade e wo nipadua no mu a ye bema waduro yen yuska we ye free enu nti mamadi anatie ye nyame yadomu a memene da enu achi nso enyanka ne nwisi a
ya wo mu nimro 18 years ebia wo frafe edi kosi 18 eno so moba ye baye mu free lab free scan free massage ye wi ya sai amamodro ye de bia ha bia ne nyame ya domu a 6 November fabra 25 Saturday na ye show free ya wucheska ya no pa no gwatwe edi kosi awia dum yenu me pa cho so open cheche mu fufuro bia 0540 311 311 0540 311 311 mame ebra ye bisa asade entina we wukuru so di ababo na wo se onu wi se bo wo de yakọ me pa cho wo samre ye kọ afuo mu a wo se wi no na emani tumi ya na dwuma enti edurumre bi no wo se wo ho a nani so hyehye ne se de wisie ekọ nani no na me ka che ne se saa de na wonum na enti jai me ka na wo se o ja wasem enya wi bia enti na onum wi no wo ayi efom wo ma hunu efuom efie no onum wi no nti onum wi na wo se de yin wo se nwusie ya dan enti ewo ma na wo se ewo ho ese nani so hyehye ne se de wisie ekọ nani na me ka che ne se saa na te de a wonya inom ne bia eno na ema nani ne ya se de wisie ekọ nani no okay ana me de me ka sa enti we ya wo ka sa me ni nua ba akuagyamfu ya wo ho no na me de aba abọ nani ma akuagyamfu ya ka sa wonya me asa akuagyamfu ya didi matam no me de no mpo de me nkai na sa wo ba ma na wa ya lempo na wo ti wono mi na me won ka bi hyem na me de aba bebo aka wo bewu kanya ne sa wani wo no mo sa no ka wo bewu ana ka mi pra wo sa no ka fa me ho ncha me awe kro wo no nua ba mi enu na ho no ka mo fa me ho ncha me da so say eye wi no na ma wo kura de fra na ne fra na na afei eno firi ho no mo a me wo ho no mo a wo obi na bohye na wo do afuo na kasakasa ba afuo no enti wo ko nipa na kura ama nipa no ne yire bo wasum na ne kunu no twen se ka ye fra ne Thomas so obetwitwaw na wo de call wo de call police station na ye be chi wo ba ne be ma no ne no wo mo koy enti wo ma na wo call baabi ba ya wo se an Thomas e de wo call mother so na kabam ho na wakwakyekere wo na wafira wani no enti de kyekere aboa no ho na yesa no enti wo de Thomas e be ko ayimu ho na kabam ho na wo ye na wo de Thomas wo koye enti na masia wo mabehwe no ba busumi namba enti me ba no na me black achem se abena wo kwa kobusa akonta se de wote na ho nyama no a fa ne bra na nani no ba bia ne ho beba no bia ye mfa ne nko na me baaye me ba ebrada ukuada na me ba ho no mo me ba no pa na wotewo na me chia na obusa mama ne na me se me behwew na ho te se na ase me ho ye na cha sa ba na nyo ne ukuru na na te na why na ni ukuru te sa ba because sa ba ya wo kai da se ne ne ye ne ya enti enyo ne fura mama enyo wo ne na na te why na ne te oba wo na na ne te oba ba ayi me kuro wo ware wo kura no na ne efra dabi na ni fa akra ba me ware wo no na ne efra me nti wonka na na ne efra enti bra na ne efra ye no wo se eye wo kura yi na de ababo sa bra na wo ho na me ware ne kura na so wo se na dabi wo se ebra wani ba ya wo ya no na wa ware mama na me ware ne kura mama mi kura de no ware o na dabi na me ni ne kura enti na me bisa sa ba me ba ware wo na ni efra na ni fry enti na ni fry de ya dabi me just ba se ba me ba ware na ni fry mama ukuru kwa wa na ni efra dabi but ayi de ma ba ukuru ni fry de wonim ba cho dabi duan de na me ni ho na woni ho odi duane bo no na me ware no na so odi duane bo no na ni fry enti say wo so odi duane bo no na ni fry enti duane na ni fry na oni ho meti ase be me so ware wasa na ni fra what the make us wo ware wasa na ni fra na che say incident ye see ya ma be me na ni fry ye wonim ba cho dabi na nya no oni o mu na na what he na wo ba odi duane na me ho sanfi odi duane bo na me ni ho so you call hospital doctor see duane de bo na aka na ni kosua o si bibi bia bomb ni no be ma no mebo ayi kwakwa ene wukura yi eko ene ya de be ma na mebo wa mane se e bia ukura e dia ba bomb ni wanka nkyere me kwa do ka chem se na ni na maami na dia ba bo no maami bai me kura dia ba bo ka wukura nka maami ba cho ye wukura maami oda so ware o moda so ware pa cho moda so ware sesi a pa cho enti be ma no ware maami enu
charistic ventures one and the Zahara enupano ede aba enu tebe se wada bomodia aba musaka Zahara G enu ne Mr. no ebi esane mu ya nsan ya de ankasa ebi abaya bema ensensen gu bema ho enu ekro gu ba na so bema mu ojo nwanye enu mu nsan ya de ejo be free wonsam ejo bema free wonsam edo wi ya aye Zahara Mr. ne G capsules no wo de Zahara Mr. na benum G capsules no wo be fa G capsules mi enu Zahara Mr. enu so 3 caps na fe wo de anom eni jirabo nsan mu nsan ya de ni nyako Zahara ma capsules so de boema bema wo mema yemu no eya de papa utu ni rewra ebia no wa de ekofom wa yam na second sauce we ya Zahara capsules ne bi no bi na hindi herbal medicine no so eyi malaria typhoid diabetes na a balance of blood pressure no wo kan she drugstore lane herbal pharmacy chemical shop bia mu benya nro yi bi fe 0246 348334 0246 348334 and 0248 569335 0248 569335 mama amen ye be dia no mama mi saw asembi be mai ebra mo ware no wo how bay na no wode wo famu because member baby sa be mai wo how na wode wo famu ma ye hunu because ye hu ne mo keka se no ye 1 2 aden na wo je be mai ni koko efu afredensa me da se ye wi a ni aba ha me da se eno ne ni main point nti yan ka sa obi wa homa na so yanko me pa cho afuo no me no makoya afuo me kunu no wa ma me bi wa di ka ton afuo ne ba ko me na me ni me no na ti kromu wo firi machi koton asase ne bi me nim ho hwe enti me ne ma ai me ne madam fo ba ko ye fre ni sisi ye kwa akobubuja na me sisi ni kan na me ba ehon so da bi on so ko ntimi duru wa no no na abawa me hia sisi no se sister na afuo yi nyamodia da bi ambe bubu muja na me kwa ya abawa se wato afiri ukunu wonti o ma mu buja no am se abawa to afuo no firi me kunu wada ben ya me de minim sana tie bia me kwa akobisa abawa na medwene ho anam se da bi ehu hia se me kwa akobisa abawa ena me gyaye ena me frɛ wo ena me busa wa wo se wani yoya nti wakoton afuo no de hwe ho ma nka hwe na ewo ma na wo afuo no me ya na me ka cho se afuo ni ma me bi ma afuo ni bi na me di wa kira bre se wo da ware na mu ya ware a mu che afuo mami oh Dabi mami ya mami kasabi woti a wo mami na wo ma no chance tio woti afuo ya wo mami ena me ka kiro se ene ya sa na ti a me so mami bi yese na asem sole a me ko galam sei na me wo afuo ne kakra na oba afiadu na bag mienu kura na me so me de behwe me ho enti me so mami afuo ni bi ene ho a o ma wo bi ai o mami bi wo mami bi nti de akura na ne yatimu no eno no de maame enti wo de maame na kokko na nyine hoko ho asase no se kokko ni efiri 20 years ko na ewu enti wo de maame na kokko ni mpo na ewu ena wo de afuo ni maame afuo no meje enti meje ye no ena wono afuo ni de wo ma obi waje obi enu obi di bibi ma na enti wo ma obi waje se afuo no ewo ho enu nti na wo se me ma chinchim ne nsa gi na afuo na me ka kiro wo na de afuo ni ma na de maame oba yi ni se e wotu ni so sa na oba yi wo ho maami de wo mu ni se afuo no me yire no manfa man say say no koko no me de man say me yele no sifo papa David man say onti okay no fan to ne ho ne ma exactly you want na dey for the man no ya me pese bi won sa won na dey for the man ayi akora wo dey for the man na walk to so sa no na wo hobi na woni wo na so wa mami ontu afo no ontu nsa mami obwa mami ontu nsa so what nsa ade ti ko fro busuafo busansa ni busu ni be betre kura o ni busu ni be se ni wo konsio mami ni busu ni be die wote ana wante busu ni be betre mu papa ya do be se abanti yo mami o mama de ani busu ni gina ho but oba ya ni do be hu say papa ene wo kura pani o mu ya wo mafuo me pa cho kasa na me ene o beto so mo ya o mafuo me pa cho bebo wo mo afu yonim pa cho me bo mu pa okay na woni wo kura sa be na mo ntam te say ni ntam ye pa na mo ntam ye okay mame
mami mi saw efo no de wo ho papa efo ba biem na sese wo ka se muafuo na wo kura pani nkonkodo maame yene na me fan say me ka se best 20 acres no ye koko ande koko nsiwa enti de wo de ma na de no dan chan me de ma na de no dan chan e na de muafu na wo paso nkodo no eno so no ne be 20 acres sese no sa me kura me ka say koko sese wo koko bre sese koko no abirigu so a mini obi a me so esi de wo se wo hunu koko ye afuo wom emfu ya ba me se de na hunu se koko no abre wan na so ma me se afuo de sa me de ne ano abusumi du ba akom de e de na mi se koko aba mu free ho ba ya wo se muafuo no sese enya sa ya wo be hu se koko ma me free ho kra nte se free ho no e ko be buso afie mi kura ni ben fie bi enti why na hwa so ma me ni hwa so din ma me ko din hwa afuo na firi hwa so ni nsam e no abetena ni kro mu enti afuo be se 20 kese ma me se da wura mu se bi hu ne se da wura mu e da hu se abere koko na abere ma me se sa me ye drede e koko ta obi anko do obi anko ho enti se de na ebere because koko obi anko do de fu ya fa de enya se ehye ma me enye fu a aka wura bu Akoma enye fu aka wura bu koko fu aye koko fu sa afi ye no ho ye ja wukunu ba cho me yale o pressure wo me so enfie mienu ni e na me yale me wo hwanu mo ana me yale me ko hospital we jode eja wukuru ware ya so me nwane nyano na wote na akrute me nwane nyano me yale e na maba me krom oba wukuru me ba enfie mienu ni me ba ye enfie mienu ni yale me yale me ko dunkwa hospital enti me yale sa amre no me yale ye no mansan anko ehɔ no mu biem ye yi me no manko de na metie hɔ biem na me ba daako se mentimi mfiri ehɔ no mo emma me je pressure duro da bia na nkote enfie mienu wa ye ho ade o enfie mienu wonte wukunu ho wote baby okay wote baby ya wota akɔhwɛ me kɔhwɛ ne pa me kɔhwɛ no hwɛ makuma ne number ha makuma ne number me hɔ de on kan asapa pa bia ma me me firi wa ba ya kura no busumi mai me ba ye me ba ba unua na wu ye me ba ye me ba ho e ba ba chia unua na wu ye me ba ye me no was maka unua wu ka me ma me but enye unua ne enye onu ne nua na wu ye me ko oba warefo ye oba warefo no aduane ma ne ku oba warefo sine papa medum no ye ka ye ba wo dia so ye ka dia no abetim ye ka wo no so dia wodi mo wo so dia ya ka mo ma ho woni ne tie wo fa ayi wo so aware ebi aka wadi mani papa wo so aware ba wo bi sa ne se eye awade anampena me pa che o sa wo yiri wo no tie no fa mpra ka wa aware ba ma no ana ba ma na ngwa no fa mpra Mr. Kwakwai ko ni beje ma me nkamani ko ni nye but wo no dia go to me ko wo se wa aware ma mienu aka no wo se da bia ba gware wo mo ye mpra wo no wo yiri tie ye no ho de ni oba be se do koko na koko ni ba na wo de ma empra di anu dia de no ba yi kai wan kabo maybe so me so ba yi card wan de no dia wan kabo no oba ne dia ne dia oba kabo Aya 3P garlic mixture na make for dia ba wo 100% garlic extract natural plant juice wo vitamin C minerals vitamin C na bi wo mu me say wa da bobo dia na koto 3P garlic mixture pi work natural na dia ba bia yade bi e wo di padua ni mu no etutu ni na se deku be bi kra kase ma wo sanka bi na yade nti go to su na doso we ya 3P garlic mixture no ebi pi work natural da ni e ba misi e ba kwale da ke ba pidak ajelo so beje bi friend 0248 928824 0248 and 0201 000021 ubenya bi mame awade no sese wani nye wu biem enu ti na wontimi ntra wo kuru na me pa chewo me no me wa han no me yale pressure wo be so na ono so no sesi ano me pa chewo tie mama ka sesi ano me ni na sida pie miensa jamaase edan no odi mienu ama han odi mienu ama han wa ka kire ho eno ono so te baakum na ese he na me betena ya me behwe wo wa de dan ni mienu ama han eno ne yire kuman te baakum mo okay enti me kokro mo okra na se bia ade esa age sem pepe na no se me ko aye ade ka wo se me ko fia dakoda me kunu pani na awu he na me kwa papa edan ya wo bayi no bresi ye wo dan kwa bi ensa wo de mienu ama han ena wo ne wo aye ne kura te baakum sa na te maame
Mfiti ase no kra do. Papa edai ni wodi mienu ama hai. Mienu ama hai. Me pacho wo ka kire wo yire pani so wo de dai na ma hai. Onim. Ma me ba wo ma ni sika ni bi. Sika no. Da bi mama enu bi enu ti. Me see dan bi wo. Wo ma ni sika ni bi. Mama sika ni bi. Okay, esa dan no wo de yire pani na si ya na sanyo ni na si. E na de dan ni mienu ama hai. E na wo ji ho sika de wo ma no. Enye mo afuo so me ba tobo. Enye mo mo di ka kama asema yesi se ya kwahye na me bisa. Enye mo afuo so bre. E na mo di si dan no. E na de tu ama hai no ama no. E na wo ne kura kuma yi ete ba kuma. Wo ba wa na hene. Wo bo ko edu so o mefi. Mami o ka kire me say mikro mu de ontena. Ete fo ye twa ye ho ba ye ba. Ye beba baby sabe yi di entia. Wo ma wo mo ye from ma ego against bemen. Enu achi ye baby sabe ma no say. Di enti ana ne yire pani yi mom na nkwahye kura se nkodo. Na won fa sika ne mra no no ne yire kuma ni. Ye twa ye ho ba. 21st clinic say eba sciatica no hu every usisi mu kono a for papa bi eye mo de hye mo hema mo sofo ba akopɛ agosia de mu nkum ubetimi afreme Maa Akos, the queen of the airways. Me and as a minimum bedja fortnasia. Na baby wamaye, na baby tidy. Jumedi no ye Akoma Munsem. Ewa Akoma 87.9 FM. Ani Onuya TV. Adwada edikosi efiada. Dumye no apa won sema aduanan edikosi normiensa. 12:40 to 3 o'clock p.m. Wo how ene wa mane no ene sen. Wo yire tete o. Bukunu tete o. Be me bia shobo so be ware o. Nenso eduru ho no. Wo ye 419 na. Say eno how ni sitie bone bedai na fa bedai Akoma Munsem dwumadie ne ebegua o amwanya wo how no anokomesibe o how bia wo bia no ra Akoma 87.9 FM ani Onuya TV ya waskwa ye ne kuma se mo ena edi ehwe ni mo ye betie o Akoma Munsem aye hintasem Akoma Munsem nyame nko a eneni no mami me pacho awie yi Maa Akos me ma bedwafo ne yetiefo ene yahwefo yetio mami mdo kwanya ya maba fidi kesi iso me yire ne abrepokua na abrepokua me ni koye adwuma ye adwuma no ano ojaye ya fede de galamse adwuma ena na oye oye galamse no a me ka bibia kire na ontie nti galamse no ho ena one me ya kasakasa ena ode ofa dua ye twitwa so enam odi dua ne bo mani bonkumu ema mani no moja mani no moja pie mani achi ema moja tumi saa enti moja ni tumi no maame no ankasa brepokua me yire no ena osako sensuo ena ode saade hohoro miwura maame hohoro ema miwura maame hohoro ma asema me kan ne say jai odi dua na bo me ne se mi wua ja me mengu sana me ka kire no ntina menua akwejamfu a obi a wo hwe me bia ofrija ma ase menua akwejamfu a no hobi nti akwejamfu a ne bufu papa sa adai ena opese okum menua be meyi nti firi hormo no aja yetete hormo no ogusu a galamse no no ogusu no oye ya ogusu a galamse ne de meka bia no ontie afede de ne chese o watra ekukọ konkrofo kroso afi me hwe ekoya maami oni me nam so a ne chese kotoman hwe to agro no ni medie no enam se da bi sa ne tede de a ne me nsoso no mepe obi na onsoso no no bibia me madi koskwe ne vie me kofu mu a madwumaye ene maduane no ano edene me bafi a me bafi ne fie gyadum maami okwasa na dwuno ndu asa no wo bafi me soso e ba sa no ne chese e wo se mepe obi ntime wa Kodru afuo na me no wonne me ka se wan fa ama me mu kwadwa ka chen se ya yilo du agu afuo mu hono me ba obi a ntikoko no hey asase 20 acres no se no ho na ho aba asam no dabi asem no de ya no de ya wadi ama me no me pa to ni bia ba number ha na me de ma se on frɛ no fanteto ne ho ne ma koko dada eti koko wu ye no na de mu bia na no manfafo na nche no eti asase no sika kakra baso eti me so me yare eti enyina me nim ye nu no ye fa nkoma nipa na ye nche eti mo de ma nipa ye de no pese o se no me de koko no ma no se onti koko no eni eti no koko
no ye no de ntino asase no se me bisa won so ka se koko no de ma ba yam pa ai me na me se koko no de man se ontini na mu asase no de so ma me koko asase nka ho na koko nsi asase so wo ma wo bi koko wo ma na asase koko ni na wu o si si mi a che ma fan che o si si mi a che wo ka so wo de be ma o ka si a che onti no fan to ne ho ne ya wati koko ni wu ye no na me se sa me che de ya asase bibia ba so a aja me bibia ba so na papa si ye jai kwa ye jai afidie ma wa wo me ka me asa ye bi se wa se ba kwa wo ka na wo di nam me bi sa se koko no wo de ma wo yiri but wo fa nche no me bua eti se se eduru sa wo je wa de ye aha eduru sa wo ji koko se aha to ba ni fa koko se ma me nye koko aya asase wo fo asase ma se asase me ka so mfa ma me me che se ye mienu no kakra bibi kakra wo so a ye nyina no sabio me yare on so so yare na ne nya botre ma me wo do koko ni biem koko no me dua kura nye ye de asase na wo de ma se do koko wo so no se wo do ana da ho me yare me dabi enti hwe ni so koko no na sisi so a ewuo enti da ho okay na 20 acres na wo ka 3 goes and da ho eno so da ho mami ma pokria eno so da ho eno wo ho eno ye anya so adwuma me se wo hwe ye frɛ no kwadwo ma me wo boa na ye da na no ka kyerɛ me sɛ kwadwo kɔ afuo mo no wo hu sia yi lodu ma frɛ me ma no me ma no me ma no se ye nim kwadwo yi number ka mo ma ye frɛ kwadwo wo frɛ mpa ayɛ nkɔ eti kwadwo hwa so ene ni ye kwadwo hwa so ma me nka asɛm kakra mpa kyɛw pii hwɛ me bre kwadwo hwa so kwadwo tie afrase ena kwadwo ne gi ya wo hwɛ so enti me kwaji sika ade brew papa yi edi ka me gi 7 million na afuawura so de 7 million ena me de ba enti me di sika ne ba ye no me ba na me 10 cities afro car e ba jamase enti me ba jamase me di sika ne ba hye wo nsam no wo ka kyerɛ me sɛ sika ne ka bedi me nsam a me nyi bi nam se da bi wo ya mienu nyina yale enti ebia mi kochemu mienu ya bia na enye wa papa ntim diskan baba ba hye wonsem wa yi de opɛ na fa mame papa me ba me ya mreni ntim mame mi o diskan brel 7 million mama me o de brel me no yanko enti me diskan ba hye wonsem no na wo diskan o ka me diskan hye wonsem na wa mambi papa o ma wo yiri bi kasika 10 cities woni mame wa mame 7 million o ma wo yiri wa mame me no onua ba de wo ye eti so wa ba wa mame kasika 10 cities wa mame 10 cities wa mame ade wo nka hwe de wo ba ye na eya ba de siso se no kwere se asase mo ye nwadwuma na wo ma no nti no kwere se me mano a enka me nsi da ma no enka me ade da we sia mama ade sorry na wo ne wo ma edi papa ya na ni efrayin pambo ya ni pambo wo ma no moro no wo ma tre won sa wo papa so me ba bia ne wo betimi atene sa bo ne papa da se den wo de nkra ne call police station wo de nkra ne call police station ya ne say me call hormo ma se wo na me call ba bia wo de yenyi wasene fro obrinti di nti wo ya call ba bia asori fie ho a na wo tie no enti koduru asori fie ho no enti woni me di amane no nam se na wani na te se wo se wo mu su yentimi nye enti me ne kan wo bra wo ye bayifo wode nsam ye no wo ye bayifo na ye masoda ye hu wo do nsa abomani wo do nsa aboma ya se se enye adua etwatwa so na no eno de wo se dayem na de nsa bo na ni enti wo ye sa no wo me donya me se wo ma me hwemma abra wo na ye me ma me hwemma sa bra no aware foforo no aware dada kra ne na wo okay enti wo keka sa nam se adan ana de ma bayifo wo na wo hye wo nkoma na ayisofo na ba na waka kire wo se me wo bayifo abra wo bayifo maso da ye hu nti wo ye sa no na ne sofo kuma ba ko be no be wo maame kɔ sofo be ye cancel nti ye den na we hu ye che wo ma no kɔ police station na me firi ho na me kɔ ye nti me di ne suo kɔ nti me kɔ ye no na me ma no so kɔ adwuma eno mo ba ye nti kɔ ankura ne ba ye no mo me ka kire mo se omo di ska ma me sa me fa kɔ mo na me se me kɔ ye mo maji musika o na me kwa ye kura me ntimi amfa sika na mam papa wo mo ba nyina me ka na me su ena mo se adante na me se me kwa ye wo se me na me ye no me ba ifo aso na ye sam de me sa bom nani ede ne sa bo na ya ase ede ne sa bo he na ya ase wo kokum ne ba ma because wo de kofa ba fo wo be so oku no me minim da ye mo asam de ye okay ena hwa enkola ne ye na nkora ne se ante wo bu ante wo se dada pa na yes anam se an ena wo mo furu moto no mo furu adwuma ba na wo mo ho nete wo mo furu moto no wo mo kɔ mo da so enti wo mo kɔ mo da so no wo mo baaye enti wo mo baaye no me de saa da no na awerɛ ho ahyɛm so enti ade kye na me baa me kurum ɛbɛbɔ mabusuafo ama me wa tsa wo maya kɔbro wo kunu dabi me de ma ante enkwara no kɔ wo mo baaye
nti na de che nam de me bae Ubi so mo koto wo mo papa wo mo papa bo be ye nto mo ko papa ho no wo so mo kobusa no say de me ma be kan no kre na de nti na sika no me ma fa ma de ni si ho ahwa de me de na me ni ho nti wo mo ya na papa ne say enkura na abo no me na me ni akatrika ade che na me bae no se nkola no abo nti wakwa kwaye wo mu case enti sister wi wo ho no mo na ye fe no yi fate e na okra kira me say ai bla na akwa ene okra ye champon akra fate say enkura na ba be bo no wo mo de wo mo ko police station okay no na me pese me papa me pa cho ha de di no kre wo ba yi ba ye no wo ka kire no say wo so da ye no ade ne sa ba wani ene wo sabe wo ba ma so enye no kre asoma me ka kire no say abna sisi mani se wo ayi woni me ho bia mesrew jame wo ba me bo papa me ba man kasa ma so e wonu kra yin won so ntimi nka me pa cho wo say oba ye di dia bo wadi me ba every number when he friend na fe wo say kwa ka che say mani woni mu bi say me menim say wo na di dua ne bo me no enti na say mani ni mu bi dabi no bi di dia bo me ba cho Pastor Julius se dira he wo di dia bo mani menim say Pastor Julius dia dia bo mani na ama mani fra every day meaning because when you physical just spiritual mama na mama na saban chance ko bi say mani woni mu bi na che say wa fa dua bo mami nie ma papa me ba David na chese wan fa bia mo mami mi donyame me ka mani a afrai e na se mami e gina o kase no ne didua ba o me a mi donyame me ka mo pa mo fa babro nse me nsem na dia sensu kosua dua na mami ne mami ne nye ntomu so de dua bo no mama waja ntomu so de dua bo na ni kure wo se Thomas ya ne bo hye me ba ho so wo se me dua bo no me fa dua mo wo di dua bo no me fa dua mo wo di dua bo no me fa dua na wo se wo ti wo wo ya le emponi na wo me metim di dua bo donyame mami ni ko twa na da hai ni ko twa na da hai mama wo di dua bo me fa dua mo ye be hwehwe mo ye be hwehwe mo hwehwe ye wo sa poso wo di dua me fa dua mo mi di dua mami aba me fa dua mo eta na asi wani me ko eta na asi wani me ko doctor say bibia bomani no Mr. Kwakwa wo bia wana na wo bodua wo bia wana na wo bodua Mr. Kwakwa sa na wo bia me pa cho dane me pam chow da bi wo bia me pa cho dane aye modua ayi dua kokotwa dua me bodua kokotwa na kokotwa na kokotwa fo so wo fra wa no di bia jew mami no di bia jew ma trasai de mami ya betna hase ya wo kan de na na wo kan de obi na mu ye no obi na de enya na wo kan bi de wo sa ya be wo na wo ye asem kan me masim me dudu ma me mama sema me enu de na wo ka ho e ka fa ho me hwe wo kura me pa cho me no wo na wo ya yere ketwa de na wo ka fa de na onim fa ho bi de le fam se na ni na no wo kan se na wo ka se ma me ene eye no no wonu si yansa na hospital ye fo beka fi se na nsan ya be bosumini ene ye kwa agona omu na nso no de se o be operation ene ye koye meka aware sem no ene ntokwa ne afuo ne me na aware sem de me ni o ma ware sem mu but o be ware no ka cho se ohun o ka cho so ware e ba chan o ka cho so ware ene o je pene so no be enti afuo ya ye ka ho asem ho ne ma nyina me pa cho wakodo afuo ne mu bi pe ba chan na no no ba nya kodum be fie sai be 7 years na me ne ma me nya kodum na oni ni nyina kokodo afuo na ni nyina kokodum ti kokko so agua mo Akoma FM enti ye den na afa obi am nyina motumi ko afuo mu ko do bom ye bibia bom afa wo kura pani hum afrifie o mabie sempa choda na bi wa katrika no so wotua kwa katrika no otukoe to otuko tambia yetimi ko ho ni nyina ko dinkomo ya sa ba ekura ni abeda sa no ba de mimini ni asem onene nko ba chada onya kasa kasa bia ba chada bi nda se eti ayiwe ya phone ya behwe kwa ya de befa so nebom de mi bi sakra na fe me dia sorry eni time about center for na de malaria drop papa ba ya friend time about me so malaria fever wonu bi ebeko wonu mo atoro ntimi ne dia eya no bi na didipi wonu ma be didi afa hu na me ya ne nyina hera ba se be free ho na keje ba capsules de bi immune system afa sai tutu na bo sai ya dia se time about me so keje ba capsules mo ma bi jana osu be nya bi ato su na ko ja she kole na ka badani e ba misty pfa me also scammers and afa apidan ko be nya bi kemika
ye ma show ye wo pata me ba me sane ke enje ba cap sesne bia fresh 0244 417669 0244 417669 na just won so what to me anya bi papa Mr. Kwakwa adentina woni wo yiri pani ye bre kodo hefuo free ha kodo hefuo motu ye nya sika ne bi na fe mu de asisi adan wo yiri pani no wabre enti eni adentina won ka se sadia me yiri pani ye bra na ne me metra na me ba me misam kwa na kuma no enko akra na se wo enko do na mo ko tra ase no de wo ka che yiri pani se wono na ensan ko mu da mu wonko do na eba no odi aba na woni kuma na di maame anya me nam hye mra no wono ani nua mema no maame nyese wokodo onko ye hwe onko do onko koko sika no ena o me yen se nhwetufo tikofo onko kari koko no onko di sika maame nyese bia oko na bia wakwa ye adwuma anya adwuma na me ka se anya adwuma enti ni pani no abra pint ma ni tra kaka na ko ma no so me tra me nche so a wo se mi krom so de ontena na krom so obesi da water wo ba me ba oba eda meba oba edan na yin wo beda maame eda no nanu ye ni bese busu me bese na ikra na da me sane ko ba ya ko me ba bia so nya ba di beta kuro me so ba ya beta ko me wo kuro wo kuro o ba ko beta ko e ko mo ba ani ko mo ba beta ko maame wo ko mini ni asem o poku ya mini ni asem ani ko obi ya wa ka ma ko obi no obi kunu nyina ho obekwa woni ba ba jeme I'm not stopping your dance. I couldn't afford your dance. I told you the born. I couldn't afford the soldier. I couldn't afford your dance. Come on, you mean I say, or which are for in that is what you got born. Or never bush for in that. I know I'm yelling. Now, I don't know what say. Many, when I did you, I know what we some and you who your horse was Diana born. Any aba even crime who fry maybe some what's on the what's say they walk out with that dance here hey, I hear you always studio hase. Baba center ne one must bomadi anabra. And kasenu no pemu ayare sa bomadi anabra ne tutu ase de kudekuma. Cancer and hawo. We spend akwa na wato chema. Wukoto de kura no and etu afri ho. One night and a ya mesa wada bomadi anabra. Stroke gonorrhea edam a form ya de stomach ulcer. Bema wayemra e won pemu. We ya ba heba center. Ye wo male and female ward ho. Enu tu ba na wase aje otu ani ehwe bejo. Na ye wo modern machines wa and then you try ya dress cross ho Bible center wo kuma se atonso agogo hospital ne nche wa tema committee 16 la she be Obemba West Club friend 0244083482 0244083482 and 0272 5012 0272 500012 ya Dawood Eba Hospital ya any idea joba na nkonkraba ya wa Dawood Eba Dawood 360 capsules eno de esa enemu san ya de ba obemo we sisire ya awututuo we ya Dawood 360 capsules na ebabua we papa na Dawood ointment ne so de awututuo wa paso no ya ukotodwe ehine fa
na ya we ya dyewood ointment ya de twitwu a o beto pa na eye dyewood ba mesa no so de malaria na ha wonu mu ato wontumi ni die mesa wa da bomode ama wonsanka bi eja oba no nkonkro dyewood 360 capsules dyewood ointment dyewood ba mesa ube we penfo de ma bofo ni fo ni mu fie dum yensa wontumi enombi herbal shop pharmacy over the counter we benya bi friend 0244 886437 0244 0244 886437 and now 0201 681717 0201 681717 not just a session na dro enwa any dyewood Dr. Mensa ba kaneke and we free house screening Dr. Mensa was say Hamakasa what's na bebuomu Dr. Wanda was say free screening ye stroke bra hepatitis diabetes and namu say yade wa ba na be ma wonwo why yemre won pem typhoid and skin diseases what your bomodia free Dr. Mensa was say free health screening and unti bomodia na bra nyame ya domu a 6 November free screening and unti bra Dr. Mensa heba clinic ye wo kochi ye ne Guinness Depot and edition mu Kumase Buase Quantempo so 6 November bomodia na bra free health screening kochi ye ne Guinness Depot no and edition Buase Quantempo so e friend of pano sia de ko see anwure no sia and Dr. Mensa wade free health screening wa Dr. Mensa ba clinic lab ye bi ho ye be ye scan ye be ye physio ye be ye tutumnika na bra wate mana moto enu achiri ye be sa chantoma ye wu free screening no ye be sa chamontoma free adiaka ho Fred Dr. Mensa says here it was 0245 958768 0245 958768 and now 0271 173551 0271 173551 of Fred Bajoso ye jamokoya mama kwa mami wupa okunu obase awari biem Yenyai. Bema opa yire. Mama me yire no. Opa yire. Teme yire yenya no. Wunya no. Ene mu hyemu yi mu hyemu anya sai. Se no ni nyina ne sai. Mu hyemu anya sai afiaba. Okay, e me afiaba. Na sai nyawa dia. Afiaba mama. Afiaba nyawa. Me komo. Dada ya so komodie ena so hai. Esu komodie na so hai. We ye komodie no ano na me ka se ho. 1 year mama marriage without consummation is not marriage. And now what? Okay, it is a mammy, and your mamma said, Eddie, I'm a year way, mammy, China, what it is all about now. Me person bami ho. Mammy, yes, son is Abatiasia. Kubatiasia. Yes, son is how you okay. No problem. When I make a chance, so about here, no problem. So about here. Okay, you're back coming now, you're coming now once. Enunti mo twa ye kakra na ye sanbra me yiri me ne no nko da pani visa wa no me mo ne da obi a mo ko da so mo ko ya wode ababa wani aha sami da de wa ne ntoko bi a ye mo de mo twa no baba ye Pastor Julius me pa cha mo mra na o mo twa ye me mo ne da o mo ne da da bi e no baba ye na ba e no baba se to be fa ba e na wani po no da baba me e do no krompo me bisa wona asin mu wasa ba mo ko no ada ho ya adanse force what did you born another dance for better now na me ka se onu obeka chere bi obeka chere onu aba na bo amane onu aba ko yemfa na bo amane ma me wonyi ni say you na wo ya ayi suntu dua no ama wanu apa chere bi wanu apa na de ko ba yire no se be obi wa se be tawa me bi se adai na papa wo ka cho so oba ma me so tiase ma me no che ni nya dan pa ba ko so ma me no ka je Mammy, what you see? Tana no galam say. Eti no okwa. Fa me hwe be ma no. Eti wa papa le dey fi. Ana wa dey ne fa bokum. Papa dey fi no mammy we dey no so dey chiri. Mammy na ma ne kwaso onware. Mammy na ma ne kwaso onware. Ona ma ne chimi. Ona ma ne kwaso. Ni be ma ye aduma dey be say wa. Ona ma ne kwaso. Ona ma Mami kam. Mami kan wala ma kwai obi wa kwa wo mani ayi nie na ka wa mpreso kwa yemse ayi ma na kura ma wa ma chiro nti woni yani wala ko twa na betai ko twa ma no betai ama wo mani wo dure ni ayi nie
ntokwa na ko ha say yo enya asem ko so akrafobia no fever mist malaria and afa why yemre e won pam wanum na to wontumi ne de wuti fa na dwa woti ankase na power wonya amen fever mist na wokọ chemical ne e ba shop bia mu a amen fever mist no onsa e be ka bi enu ti bomode ne mom no ya de bia yintare padua ne mu na sa yekọ ba bia ne yenya no adura bomode ase wo be kwa me scientific hospital ya we fidie mare ya do to so diagnose ko de padua ne mu a kire ba bia ya de ne hye a kire dura ya fama nom enu ti wo to amen fever mist ne siesie wo no na wo do ya de ne ya se ya bonsam ya de wo de ko na chese doctor Yasha Amin Scientific Hospital at the amount Dr. Mibelso. Yawakaja, Yanison edition, name of Yani new addition market near Tomato Chiman and a Buffy Pam. A Yabomadiana friend, Dr. Amin Boso 0277 0277 00 1234 020 24 88 58. Amin Fimba Miss Osinya Mene Yarisa for cafe. Talala. Ya no kwa talala mpa enu nti ye kafe na atare ene say wo ba ya just wakoso yakuba enu no white amemua bie no ebetare ti ye say talala bibia ka bom atale no so say ade atale say ye e ka twem ne mu ye ketwa bi enu nti na ya kafe na bia na enka wo ho ensuo bi gu wa enye nika woni be ma da won ti de enu nti da sen tab wo style so ntimi nyi bi ana pokra so ko fichira wutumi sampa na efie je nyina edum ensa ni krogu be mo mesra wa da winji wa de ba ko pe ne woni baji ade no enu nti no kafe capsules no yentumi ensiese ne kama enye di congestion exercise ho low sperm count be ma ho kwama wo form wa yemre wo pam wo di boss wo am ne tumi ne be ma dwonso nkruma wo be ma no eye na etwikom ensa sa egu ho na ekro tagu be ma gonorrhea syphilis enso bi fru be ma na no ba wo dwonso ntenta wo dwonso ye wo ya edro ba kwa wo hia nie eye kafe wo talala kafe capsules ama side one dance ya dani e ba colonel Fred Mess apidan kesok e won cry smart obo asese wa e ba mampo Jodas maskono owusko bi nkoko eya fra Harriet na gika fefe capsules nimbi e was 0207 183 819 and 0243 1059 eya dani e ba trading center ene ye di nubra hama no ene di sraka bom was ye ne aduaba ne fa hane se ya de no nti ene ye di dani Hebo Meshaba, me pacho malaria, a chidi yadi, a buno typhoid and agendas, Bomadia, Nanom Dania Bamesani, when I'm Yano, when I'm Mre, Ningano Nombe, and it's on about Mesanos, when more to Trinity, or one when you so brutus, a winning moja, and now go feature how unqua, when you swat, when you done it on about Mesha, Danina try about capsules, oh, yeah, you can't say you're not just a metuan member muso, Bama Yawutum, but why am Rasa Cambusos, and Yama Enqua, yeah, from Mo, Bomadia Nombe, Dani natural about capsules. No, Bema Berra, I'm your friend mirror. Danny Herbal ointment, what point you are going to fear? What possible you are yasay, your mammy, and I'm a year, and the pummy aside him in Pablo and Quanam when I'm here. Made the Danny Herbal ointment a better tree. Danny Prosta all capsules prostrate, and I fair would your son tentam one me pacho, no beyond my yasan so ya, and raise her or bape for him fear uncro, and I would my friend from a sodom venture. Sounds I want to me and numbi. Danny Abang Trading Center, your Ashton room, Yanet Danny Farm and a buffy palm fre 0273 39 28 and you care for so traveling to a recruitment agency and then you see who to Kwani Abomadia connection mass no amadoso you see you talk now from where the papa is here to say munui which one when you say prusio mesa wada when you scan up so to kwai e fan koma connection man na fe yen you bukata and you care for so traveling to you be my working permit visa who be so cost Spain UK France Russia Holland Dubai Denmark Italy Belgium Turkey ya de wo ebeko says akrade ye ma free working visa free plane ticket and a free accommodation say ya you country wadwuma ma and go through ya kan we sika wagwa edigun sam care for so traveling to ya wo kumasi am na high tension fry you know 0241 16 97 74 and 0278 90 29 65 and the mojadro of the moment and why you grow fine about tonic doctor owusu se bomodian
na bra grow fine mojadro bamadi na no bi obedi do ba sha fine na woda na dwo so betumi ada wo na I say yet tritini na no grow fine herbal tonic e be yiri na afiri ho e mojani timi ne afiri sane ye wontini mu ne sa sradia de da wo mu unum grow fine mojadro e be na ne sradia ni na ma moja no aya adwuma wontini mu te sa ka esi asphalt so no enu timi se wada no no grow fine mojadro ne di no wona me so ba ye fine wo benya bi o mr ba kone na ka ba yo astam room smart eba obo ase friend men se ba pedan pure leaf chemical ne ba show biemo wo se ka na mo ye gina ne tobi digital bank ne ke fra ye ne na gi grow fine de kokwa ye e wo 0244 59 65 32 0244 59 65 32 each time about center ye ne the best man capsules saba be me bia wanum best man capsules bia no wo ye best ankasa e wo pem ene bibia to bi ko ye wo sisi na ya sisi na de wom sisi na de wom wo be ba dwuma wo be ma no ba sore kama na sisi ni adwuma ntimi ni akwa ne ba wo be ma wu do bena da man mu so na abontinko eye low sperm count na ho kwama ofom wo dwe so a chance samba eyi prostate cancer cancer flu be mem na yi cancer flu hwo mu gorowi asafele me se wada wo nya best man capsules wa ba ya to bi koma kunu pharmacy ne chemical shop bia mo wo be nya best man capsules abi na wonim wo be kwa dani ba have me kwalena misty friendmans up and Chris herbal KNG herbal he share about center wo bo ase wo be nya bi was smart herbal asante man pose wa herbal cape coast boacha sa herbal tachiman beke frank owuso me obenya bi ato takra the Christ the answer herbal na each herbal center one of the best man capsules aba edi mema kagina mo no one was home Hansa Street fra one was 0208 0208 28 80 99 and then 0244 96 60 and the Nigerian Line Travel Consulting so you do to cry Ako USA UK taking afe Dubai Bamadiana bra Canada na peso kosia USA Europe Ukraine and na peso kosia Schengen visa bema Canada working permit visa and also ya de bema and intibra Light travel consult where you me say what the expert Dubai to ya guso da ekoso hwene so me ye ne celebrate so ekwa akwahwe bom na oso de ne kwadwopo kuma hala wonu nyina wo ho ene ntikwe na ye koyi mpasere na sere kakra ne paso yo me Light travel consult ya waton so attention friends 0249 19 86 15 mo fra we ya na che say ya chero no abane ya yo continue adwuma me mama akwaba na mo wia ya de dia ka no so me dia reverend Pastor Julius makwaba ma me joso na me do fie mami me mo akwaba na yes sister ka no fa no enti kwandem yes ma me mo akwaba wi okay yanko na ye bebo ne tew ye brand nti sema kakra bi e dia ka Akoma achade no ene ye wo November ye wo November na je se bronya no e ba bronya bosom ne ewura mu no e kwa na se de ewura December na se sister ba konso de ne dia ba ma ye da wo ma sepa ya wo se ye nua ma bi so kra de wo nua ma ba pa na wo nyina wo efom ho aha nti ebre ewie a bibia ye ba ma wo ma ba na wo de abekire ya hwefo ma Akoma achade ne guso ayesere atiefo ne ahwefo se omo emoa na yakunafo ne yenya nka no omunye bribi enni de bia yeka one oma ebetwa hia mo table ho mo dining hall na mo didi ne manom nkokwa asese mo we na ma asese mo we drinks ahodo asese mo numi na mo benom na enya nka nso ne akunafo asabi omu kunu no mawu agya wo mo enso a omunya bibia ni oni na oni agya so nso be didi yen obeda asere obeda na nani age yen atiefo ne ahwefo ane adofo a yeti ane yebo masafo nso oni age nti eguso a yesre yabo se omomfa omode ebra dom de omode eba nti wonso fa ode ebra na enim se enhira nso tato a obia na ebi muso pese ebia omo pese baby omo no muntumi mfa ma omo fra aha ye beba beji aha nti omo mfa nto omo tim se ebi mo fra no bisa se baby ono kwan wa ne omo no so mu odo ntumi mfa ma ye obi oba beji ana nti etie tie omo nhye ne so omo fra ye beba ho aba okay mama mfa number no entu jansa papa what so se bia wodi sika na eba anasa wodi niema na eba sika no wo betumi e dia fa 0245301462 0245301462 eno no edeni ya Mary Akosua de ena dia tosom ye no wo betumi dia fa 0599 305 202 0599
305-202 ɛno nso din no ɛyɛ Akos Mary Akosua Akoma FM. wobɛtumi saa pɛpɛpɛ nso na ade nneɛma ɛba ɛdɔɔso wontumi fa ma nneɛma gye nso a the same number esi ɛna wobɛfrɛ ɛde ɛsi so na ɛmi sɛ kɔpem sɛ mpanimfoɔ bɛmi yɛ kwan yɛde bɛba abɛto dwa akyerɛ mo sɛ yɛanom nkurɔfoɔ bi di yɛne a yɛwɔ program yi so di gyigyi sika enti sika yi a yɛsɛ mo mfamra Akoma akyɛdeɛ so sɛ wɔbi fa kyerɛ bɛka kyerɛ sɛ number no a Maa Akos mo de ato dwa no mɛmfa mfa so a wosi noa na onim ka kyerɛ sɛ noa na wonim wode fa baabi ayera wode fa number foforo bi aso a ayera ɛba sa wontumi mmabɔ meme soboɔ Pastor Julius soboɔ condemn soboɔ na nekua soboɔ dufie soboɔ sɛ sika no ɛba yafa mesɛw ɛno nti mu obi na down baabi obi wo bi obɛka kyerɛ sɛ sei bia no wosi wonim number yɛ official number ɛne dia to dwa no mama nyame mamba cho no ano na number na make sure say dina wo send sika Akosua ade pa ho a ɛnyɛ noa emfa nkɔ emfa ma ɛna mpacho say condemn afa kyira be frɛ me say emfa nkɔ hɔ Pastor Julius akache mpacho emfa nya sa mpacho onya kwala mo ni na wo yes woni na wo mama nyame sha me ba Dennis efa etie empa woni na teacher fo nyina wo little me ma asem na da ho no Akoma FM sama emu do na Akoma FM ya ene na yiri issue ya ne sobo a wo bo kese pan dzina na nua afira na o suspect ne yere dada na say ana fans on na mtemate de na so munyae ntime ka na sa you know na kuma yin ko ka jesu wakos of say we yire pani na ya eni nyina so but ne kwadu a wo say ne mama na wo kenya wo bonto fa ne kwadu wo bo pa na say na ni de afira na ne yiri na de adua bo no ama na ne afira mama o say oba na so obodu bebe ono akuru na sa kobusa question say wunnim mani no bi a ka kire me ensem yenu sisi abasa enti wo se adua no doctor hospital doctor declare say wani na ye na eye obi na de ade abo ana won so say o yire pen na de ade na abo pastor ayende na wo say kobusa wo yire na say mani na ye me unim hu bi a ka kire Akoma FM wo unim dada say o de bo na amana abasa ayende na wo say kobusa questions mama aha no mente ase enti me so sisi bi a mind no o agenda bi a wo pusi our person na ninu because say the yake say mama Damien sa woni si ye no wo di dani mienu ama han ana ba ko so ne wo yire keto na tima bi ori ko do kokofo bra ye no wo yire si nchen etimi de mi hu say bi e wo fa pan yi so amana ya ba ba yesa asa ne yire pan na di dua bo no amana ne front ni a koko ne japade amana wo yi na me ma obi me de hwe me ho yare na say wo nyire trade dim but anya sa ne ya tena wi asa eye no sabi yare na aba na ni mama ye ba hwem yempa ayimu babu no kwafo no mra mahwi mai ne yemu se dua no na ma ne afra ana wono ma sabre ogu ma so se kobi na bo ndua o sabre ono ma so hwe oni obato wetima fa ma ba miensa na se na wo na chi obi na abi wetima pa so obi kro na oni ko san ya oni na ni no wa bo dua ana kwafo ha na ba ye hwe de ko dia pot ye ma ni fra ne ba ye ye huru be afri ba ya me sure say e be bo no ma sa kwadua wo bo ne wajai ebio mama omo modern say media so office on pan repani a me ne hwe ka omo modern say ajapade o mayen de koko mu do eni ahasu amame ate na so o mani bi nidi a eni obenya ho amane na na reketo no so metu no fo say yese adua ananse ade awu no entakuma ho ntana se entonko obetana he wa no dwadwadwadwadwi o se mama ne ka chan say woni edidi wa nkenya wo de mama o mu mi hu wiase eni ma be me kwese bo ka kira na say me wayere da so sapo no wa pro so ne me no betena ana wo bai fo ana kuta hu fi no yonko ba be mo no tie say tese no wa ka to say me no wa tima agya tum say me no ba ware okay ma hu wiase ma hu ampa e Divine Hope Herbal Center na hu ampa ene mema so hu papa ehunye hu Divine Hope Herbal Center ne ade ene ho wo mo ne de o try ba powder ananyo try ba powder no e bedu fi ha na dance amanfo di mo dance o try ba powder na me ka se me bubo di amoa sao banyumfo titire wo fi ha o mo ya kwa ma ba na mo ba no ma pepo ma no ho be se
oh na ebebu bodin tell me e be head daddy me na o twa ne ye te no pe Tony no mu ye ho de enye kwa maza omuni bibi si kwa omuni Tony akotwa ya me wo ha no be frɛ me ko se ba bi bɔkɔ ade o si mo modin afi wasase ye modin nya bobo okay and I use so I status one so akotwa twa ba ba da bi na ya watra ya ba and ya kapo me do mo de ama me na mu me nya try and you twa ba ba da wo twa ba ba da bomode izu nya ya pe unim wa ye ne se ko ye powder on na ode agu adim no ya hyem tu ano a nsuo wo se nsuo cap a na wo hwie gum na wonum se ya tiseti na wanom ebi obetimi de gu kokom kra na wanom ebi no so open and temper energy drink utu ano na hwie gum wo so ne se ya no within 30 minutes mama watcho mesao asadika fo ene bomode ane ya chechre mu awie no emmanom enti osabeko usoko beko koko benkani betutu wo pressure be free wo enam zan ya de ene ya ochwe ya heba pada o ye fe no wakrafie kwale na ga ba wo mroma bija mrom ashta ubenya bi misi ba Fred Mens Samenko tabi ba shop ubenya bi adishia market ubenya bi heba ne pharmacy shop bia wo bia no ubenya bi ato no dropo twom de frɛ ɛyɛ Divine Hope Herbal Center na ebe ji ochwe ne bi heba powder ubenya bi ye wo makro abusuakuru wa junction Divine Hope Herbal Center ye wo makro abusuakuru wa junction wo de frɛ 0591 56 55 57 and 0551 22 82 81 0551 22 82 81 ochia eba pada wase ojane shiwa beba ebibidrom samson ene na nyasa aha me dia ba du fie Maa Akos samintie we me da se Maa Akos minim se papa na nkasa wanya mfinhia be sen papa no wonfie sei mi bisa no kayo obeburu o chen maame no ho na enso wo hia obeka se maame ne chen no wo hia nanim ase maame ne chen ne se adwumaden maame na ye adwumaden ama ne honam nyina twincham minim de papa ne pe na mom papa ne de mi huni se o ye selfish ankasa se bia nyado se wo ne obite na se wotumi edan ne miensa wotumi di mienu ma han na wo ne kuma ne te ba kuma na wo so oba ma metena han fa asembe na obisa sabi he is lucky so otiase onne nyame ase sese bi enifra na se ni yade no ya na mom onne nyame ase se otiase otumi didie esan se maame hwe nanim a obeka se maame no obi enfinhia be se adwe woche na papa nanim fefe otiase osi okọ 60 osi 50 hwe obi a wo 60 years na o 2 galamsey a obisa ne se 50 years o 2 galamsey what be da edie na no wo pe na che se adwumaden na na edie wura ni nipadua nti wanko a woni di woni ne manidi eti oso yire ne ho ye adwuma na ansa na wadidi wo hwe difference na papa ne maame no beka se sebi maame ne che papa wo che ni bebre na so be koma no na papa no wo che maame no eti de ode wura maame no honam no e na ama se si ote na wodi adanse minim ne ye wo pe na bia oso maame na de otoso me yensa no mentena se won so obegina de ede ubisa ne question bi se obeware papa no na nani afira o se da bi afi ubisa ne se papa ne ka kire o se o wo yire o se an na ne yire di dua bonani ne yire di dua bonani o se me ni o ma ware mu nsam metie ni nyina afi de akire wotia se wana wo yeye wana nti kwan bi so me ni Pastor Julius ya adwene se e bi asese no wasate se on so nante akwa bisa se na ede ne nikunu won se nkonkonkomra e bia na papa na tama ne ho sisi ne ho so a wodi di ma obi die ne de na wo okay with him no wagege adem se woni ne yire ne ya free ba hwede ne asi wo hai akrafo de hia ne be ka bo mama na ya fa akwa kosi se nipa no betena de oye bia ya ne fe de oti ha wo ye o se okwa hefa o konti mama ne betena hefa wo betena ho because na se hu se ketwa no mo betena ho sa ya gigigi mani ana mani age tena wo betena wo se papa na ni efra afede wo si hunya baabi ntena oba yanka benya baabi atena oba yanka benya se nei ka ede na sika wo ho a ko betumi akasa asem na kire maame no ka menye hye osam frɛ no kwanko ba betena mfimfini ha esan so no wagigi adem de ekobia mra nanum enti papa no ni selfish interest na na awie ne de awie no yenka se ede se ni fra yare na mmom hwa ekoduru baabi no hu se na oyire na so otututu kwan da bia na che se wo se utumi gigidem na fa na chi so oba na kofa na chi anka papa no be den
ensem pepi no mema ne tena se a Pastor Julius se mema hu emema hu papa emema hu na enye se emanda bia se ye ye kiriri ne mo de aba beto abonten na so hwade tena se na calculate hwade oba na se bia nya do de mema mi ho aye den aye na hwe papa ntini so ene na wi a na ebo no okay medase papa pamini abadu fie Pastor Julius fa no twemu na afa kwande ye di meka ko o mail company aso ye o mo na aka hu bi no or say or the training baso den memenda ebe na wotwe 13th November Redemption International Ministry Accra Old Barrier Hall Divine International Ministry ebe Wembley Park Malam asamoja ma meni fi ho pa na ekoso na anopa 9 no ma sha se omo se sikam de da fombo ko 200 Ghana cedis na obetua na afi so ko forudu anso de beba so 20th November Jackson Park or Ascension Hall hona on product ahodo a oba be kire training na ase eni bi ni Graviato paint emotion paint and turmeric alata samina shower gel hair growth oil 3D epoxy male and female haircut and na just say be yitri no afi pain relief oil and ointment and also you bet share how to lay tiles ya the to tiles no building tiles and also you bet share leather slippers ni na ye channel ho natural herbal tea for libido and free menstrual flow without cramps just say o menses no ye be ma ye tea ye kire and also the man oba enoma sabi ne menses no ebetumi abayi pa ya obia onte and also ye kire afi so floor and toilet cleaners ni na ye kire ho air freshener spray ye kire yogurt ye kire meat pie ye kire and nyoma aka bebre ye kire no ho won say o mema free certificate ye nyo hwe afi so pamphlet addition yesu nyina no o makuche nyina agu nkrata so de amount and so afi down a wo de be picture ni nyina o mo bebo modern a de amount free na obesua ade pa o mail company o must be an effective entrepreneur or mail company always available for you numbers are my friend wo ni 050 0506 606 0506 061 620 and 0597 109 894 and 0540 50 2634 with my friend Omel company was our numbers so Kwande ma over to you all right nyame nshira pa ewi ase aka sana bibia na meka se bibia nkoka papa enye grade ye na nanam aka panyimfo aka no so na asem ampa eye adwuma ma papa yi pa ne bota ye penti odene yire ba no sese ne bota ye ne se ne yire no ayi afuo no asase na 20 acres na ne yire no efa one ne ma na efa enti onfa na de ma no na wonu de okiko na ayi wonu se you good aba asase so tina na yire peso fa asase no charge your din kind be born na yire ne da wo ba ya e ma ye friend yire no eno no but ene wo ba ye no wo se enu ni wo biem se good ndi da be si ayira na mom no asase no so afu enti na yire no nko dom na eba wo de sika no asande ne bi no no so de ahwe na ni yade 2 oba no ama ne ma no ebro no ana what's your bakeka papa no nsam kire enkoda no tiamsa mo nya no time so so na say ya obaba ko besra right timpa no problem the entire mama me say business papa ba e nyana na ne office what the gold bra ye frame ampokuya eno ne botaye ne ye frame ya wo sika kokko aba asase no so na eno ne ntima me ne pese wo fa asase no wonso sesi ana nam no so na wani ade aba yes enti nkase se woni nyina ye adwuma no na munye sika firi se bi kura betimi de ahwa wa ma wide ato ye tie ne papa wasem awere ho na obi asabi wani efra na wa ajapade na sika pie so no oba pam wo tu ade de nya de beti ase de apomu se be boa ye frame ami ya no ansi eno wasem wo hene fa ene e man direction na mpa wa ba ma me de no kwafo wo beduru ya me na yi a wo the reason I want to buy ye no wo de no ato nchen na afuo mu fu a akoma mu nsafo ye ne ebu obi kodo afuo ye wense ka so operators ye ne afuo do so sesa mi hunu mama na me pese asema bese ya na me de ma atiefo ne ahwefo mama obi wa ka so mfa na asem mra na osuru he wo betumi aba na nso betuma medifo enti na me so obi de oba ne efrewa bra come here. No, if a person come here first doesn't mean he's a winner.
or a victory. Obedina na kwa dia Obedina. For me can want to cancel obetimi me can be. Oh yeah, ebe true challenge as is here. Mama, we go in fake and you no need more. You can come here first, but you can be a distance. Obetimi 24. You can lose the case. You can lose the case. Obantama come at brofo. Mama no more there's that time from what can. So, papa bi na ato no. The way when you say bri ya buy ya, we be bo kwa bi, say me nim asem we, ade oboso be TV so ana. Oboso be TV so ana. So, hwe. Mama, o start no. O ka che ne say on ka no kure. O ye sure say ne yire yi no o hwe ne yie. O say ane. Yembisa ba no. O hwe ne yie. O ka say enti onya ne won kofa ma afoforo. O say dabi. Afa ye wura case mu o che say ma we ye chi no waso gu won bebre kwa. Obama kai a wo say enware wo na me no mo twempa. What be that? So bold enough. What be that? So bold enough. So bold enough. So bold enough. O yire nim in presence of your wife. Yes. O ka je ne say me no mo na mama na wa ene se ka ware no kra na ye. Se ka ware kra na kan ye. Wanka be ye wo de. Hwe ma. Me be say ye. Wo de ye yo ya papa. Ko to de ne bo je. Se ko ba e kra no be kan se bi na ni yare no kra ye mo na mama kan na no be bo. Enka na beta ke no kwa de ko di case aba. Wa se na sem. Hwe. Se bi woni ye ya. Ntini ye kan ni ye jabi. If you say wo atitiem. Wo home. But at then papa with me Fred dance it me bokasa with me etam wo man ko boni fe yas mo ada pa de en small de baye ade obi ne ka se be kana ana ye so ano me de me di ya wo mu pa ne se bi mpredua san wo no obi oba etna bobra ne wo nya bibia mana ye mu na ni mo asesa me ba se me man ti ase se sika na pia sasen so se no ni ho de a ene ne case wo de baye no se bi nsuo enyinam ensuo nyina mama se ma bebrebe we gu so dia ene o yare no wontimi mfa nse oba we ma ne yi se ma bebrebe we utwempna me de me no mo ware na me de me fa bi ne ma bi no Obi abodua be de wo. obi abodua E be de wo hu. obi abodua hunhuru enti mfa nse sa ma me no oba abrewo se ma me tu no timi ko digaram se no nya ska hwe ne ma 50 years. ene ne chese ne hoto no obi hoto na obi digaram se at the age of 50 years na yetu ye gold awie no one na mase no osisa ase e ko horo say obeye skat amane ma na so no na etu ne ma fo say mane ma na emfa ni die ma enkwala no musa enti so hwe wo meyi a o ma me betima ka bibia go ma dwunum say wo monka senti a 50 years to ko garam say wo ko ba hunu 50 years wo ma me no e bebo charge no ma me no kura ba ho no kura ne ma me no sika so won fa mrew e kura ne ma me no so won fa mkoma da Oni be no time wo mu a e je se wo de ne ho abewo ma me ka che ma me we no a wono aware no wono hwe mama ewiase won empanyimfo se so o ma nko ntwa nkro wa unsu untwa nu afedi oponyanko bedwane afrase aka e wonwo esinisi opompo so te ho ano si wo te ho ano no nonum sa adedie omu nonum sa adedie ewom sesei woni frei na me kura me de mani brebe so ma me so na de aba wo ba sesei ne wo sidi won sam ne ko ne de ma me ka no wontimi enka se ma me na mo ni fra eyeye so enti mesre yeti oba mo yentina oba ho ekosi abuo ni doso kwasi abuo ni doso ena ma se de pastor kan oba yeso pe ni aketo se me wo yire ni wo je tum se ane metoso wo ye wudini na be madam wo ye wudini Edem finfin. wo ye mamofo Na oba me so de. wo ye mamofo baifo wo baifo masa no mam ye rutimi dampa da be ma de finfin wo da ni twa no Ade eyepo wo sa da ni no ade eyipo no emre wasen ma yire pani Eyeya wo die. yo die Da bi se bi o se ma me ada na ne ho apa. Ti wo yire ketwa no hwe ne ho. Ubazo che. Ya no ane se na me. Sani obi etimi pekru dendenden sa. Atwan by force. E pekru me te o tar ho se somro. Asa betena ha. Etu nye kuru nware. Na fa say ya mo de be se. Enfimfin. Sani ya. Yire pani. Dan ho aba ko ni da. Next. Kuma se se Ebususem we. Wo menya mami enu atu bonkum ni fa. Adam finfi. Kuma se sikafo ko menya mami enu atu bonkum ni fa adam finfi. Okay. So the open one no. Ya pani. So the open one no eno no. Okay, Kwadam. Akoma chade no.
Yeah bibi abahase ya all right wo mo eden toma me pacho momre na mo meje adwa kakra bi ma niema mo sema bi na yemfa nkyere Akoma FM so eye bronya Akoma FM ekurafo ene nyanka sebia no pa obidi ne de ba ye na awia yi ya sister no so aba ye ne omu ni nkomo kakra obapa ye mo wa ha ye ni ye mama na Udi my pacho friend me Lydia Abavare. Okay, Lydia. Sister, on some more habium. Pacha me do so. Also, the your friend is Serafina Ekon. Serafina Ekon. Obakoko plantain chips. Pacha, your friend me patience no. Okay. Na area ye misabi. Pacho area de boko. Eti se mo kwa akobua ye nuanom ekunafo Akoma ma me FM ekunafo ana ye nuanom a nyankafo mu sabi omo epe bibi Akoma FM ana ye totonya makakra ye se ye de ba beboa am kakra na mo nso mo dia akwamo Enti se mo kasa ye de ba na wo se mo nyina mo shata de kro musu adwuma anase ye adwuma ben. Me pacho young ladies school. Young ladies. Pacho obi o won ware ana wo ware ya krampo na o person nwene a obi tima adwene ye. Ti say wo ware a ye betimi aba ayefro na ye na ebe pe no dance na omobo no. Ye na ebe tua pe one day ama. Akoma FM Ana wo dwene kuo no nso a wo tua 60 cedis. Okay, meba enti ekuo no young ladies no ekuo no na mode eniema yi eba. Me pacho. Aba beboa yekunafo. Me pacho. Na fe yi nyanka. Ewo December bosume no emu. Ya me enhira mo papa. Na je sa akoma mu nsama na mutie meboa. Me pacho ane. Ya me enhira mo pa. Amen. Enti sabre yi de mudi bia ba mo ba hu se bi. Akoma FM Na je sa nkofo de ba. Ade ben na wo betumi aka kire etiefo a wo mu achichiri ne benche ye afa ekurafo achede no. Le metima aka kakra kire omo ne se ewo mu se ebi ni ho nanso obi anbo no homodi na kakra bia obenya bia obetimi ada support omo nso no because ye de ye fa se ye nya bibi kakra hye ye ni bi de but ye nya bi hye be ye bi se ye ho se omo no omo nso ni bi no omo be ye den enti kakra ye benya bia no yamfa mra na yembeboa de be ye omo nso benya bia hye na omo nya bi edi Yo nyame enhira mo papa onfiri osoro musoro enhira mo se enawia yi mo nso mo sika mo wo mo betumi de akoto ntade mpaboa bia na enam bi krare nanso mo anya ne sa na maboaboa no de tontoma edoso pa ebi ni but de aka no de ewase ho yentumi fa ni na amba nyame nhyira mo nyame nhyira mo mama mo adwuma na mo Akoma FM amen mama na brebi onsa mama kwatente amen na brebi ano motumi akai ye maame nom ekunafo ye papa nom na afei ye nyanka ene nyewisia enti Maa Akos mi gina Akoma FM empanimfo media general empanimfo no nyina na mu na condemn Pastor Julius Nana Akwia na afei producer Ishmael na afei mebra Paul ye nyina ni gina ma na mu na me de aseda amamo yame enshiramo nso okay yada sepa enti sa pepepe de ye nua no mabaye mehu BSA ena egu wo mo t-shirt no enim no kwa wo mo ho efeye papa enu nti wonso ba bia wo bia no bomode anse obetumi abaye adoye yi bi ye de ama ye kunafo ne ye nyanka wo di sika no ebefa ye mumu number yi so 0245 301462 0245301462 and 0599 305202 0599 305202 numbers imienu nyina edi ebeba so ye Mary Akosua ade amaso sa men send this kano frɛ confirm ansan wa frɛ wo this kano aba wo ne ma so betumi aba ya fesa na ma no so emergency ye twa ye waba ye ba ye be kwa ma no so Ayona pharmacy and afa Dank Herbal Complex Limited and afa phone insurgement no hoka ye twa ye ho akwa basisia
Amofui malaria dra ye bohu dawu anytime herbal mixture time herbal mixture yema obi a atidie malaria ha no de nanum ato a wontimi anidie no wadra ne time herbal mixture aduro adrei ansa na ubetobio hwese wakọ hospital anasa lab ami ahwehwe omojama hu se wo atidie malaria bi ansa na wato aduro time herbal mixture adrei enye ma oba a wafa afuro de wo ma akoda no fo ene akoda woni mfie dumienu se upa adrei dudu atu afo ani kire KNG herbal center Emrom Abidjan House ana ba koso wa atonsu Monaco Junction herbal shop drugstore ana pharmacy shop dudu na onsa ebeka bi 0244417669 kayo satam no TIME FDA agi adwadie nkratoyi atum. Oil Company is at it again with our one-day training coming up on Saturday 20th of November 9 a.m. sharp in Koforidia Jackson Park Ascension Hall and Accra Deno Basso 13th November at Redemption International Ministry Old Barrier and at Divine International Ministry near Wembley Park Malam around footballer Asamoah Jan Nimada's house. Time no start 9 a.m. sharp. Rate neso ye 200 cedis. Na nyama yebetreye gravia topping, pain relief oil and ointment, male and female hair cutting, leather slippers, natural herbal tea for libido and free menstrual flow, floor and toilet cleaner, alatasemna shower gel and many more. You will have a free certificate, free handout and honum na say no me kro me ko ye no na nsemi honum mo ana me hu say ye na so say abrofo bi efiri abrochiraba awon de yenye woni mfem ye main issue no so anti no honum no na me hu say doctor no ye say na me fitiase na me say bia bi na me say ete ene simani ni so anti me honum no doctor no free me no eno ye say mani no bibia bo mani no so epei na ade na ebo mani no aka mani kosua enti enyete ene simani so na eyekutwa ana beto mani so maame abre pokua so na di sa adua no bo me yire pokua me yire abre pokua wanu ma adua so dua etwitwa so na mani so sew ma moja tu me wonu ana sa so ba huhuru moja no wonu na sa so sa huhuru moja no me yire abre pokua ai enti do na chese de ekwan bia no a chese me fa so fi ho no mo no maami watomi atwene efi so di dia de bo me no on so mi mu fa me ko doctor kura da mi ya dia de bo me ni fie nsie ni e no de bo me maami so mi san fa me ko se mi wura me de wo ko doctor ana se mi so sampo na kokojo nso okay maami on hwe me wadwane ajame se sei mi koko a ma sabi se ma yeni frani wa fremani ase me mabrabo mi koko da wuram makachira one ne ma ni kasa ni nyamu emra ben wo se mi se wo ye bayifo enti ma mi ko fa ne ma e ma mo ba bu me obi amani afura sabi mbonti su ni kranti mi mome ma mi ne ma e betugu mi so mi tekonya so me baba ko to me twede ma me hwiase wa wo ba mi a me ba me ne ba otoso me ne ba otoso mi ensa so mu ye fa no ofalaw o so mi mu pipe Akoma wo asori fie baabi ho no be buru me e ma asem no me di police station na CID ni ya ho no no na ye ne say eja enkola no ba pa ne wo mo na msran e ma o ka kire say mi nyai na say enkola no police station ya ye de wo mo e be court ye dom court a wan hwa obi abedam be 2 years because ba bu wo na wani efra na mani efra na mi hunu hwe mani efra no o mo be buru me enti na e ba sa no eja mini bibia ena ja me susu mi ahoden enti no edi nyina chiri no me ba mi kro na me ma mi wuye enti me ma mi wuye no ena mi firi ba bia me wo no ena me ba mi kro mu enti me ba mi kro mu no mi ena me bo mi nua ba ye fe no sister Pokuya me bo na mane ena oye ne sakwasi ja bibia manenka na sister waka matenti mi nua ba no to no be bu manim kotodwe sakwasi asem na me kan no waja ma na kade a me bu onim kotodwe na madawase ena so sister ye penin che me enti mi ntimi ntwa no wofom enti ho no mo no me ma mi wuye no ma mi obi a oba ma yie wansimi fie da obedi enansia
ɛwɔ mi kurom gyama ase hɔ maame yɛnsi mi kurom ɛnsi mi fie ama mehwɛ me sɛ ebi kura mi kunu na ni afira enti no mekɔ na makɔ akɔhwɛ no maame yɛnsi mi fie da enti no kɔsiada ɛna me nkonta yɛfrɛ ayi baako agya kwabena ɛna yɛfrɛ baako so Mr. Osei enti ko Mr. Osei no yɛ memne dani enti kɔsiada na ɔmo ba mayie enti ɔmo ba yɛ no mantimi ankɔ yie na se bi na me ofie enti ɔmo ba afie no ɛna ɔmo bebu sam sɛ akonta me hote sam so me ho yɛ no ɔse na mi nua ba ba ha me dabi me na me busa me ka kyerɛ wɔm sɛ me nua ba no wɔn nua ba no ofi sɛ ɔba kuroma sei no ɔnsi fie ha da ɛmɛhwɛ me ɛmɛkyia me obi a me ma me awuo na ne ayie na ɔba yɛ no kwan na ɔba na yie ɛna ɔba ne ba yie ni bi ɔba yɛ no wa mɛkyɛ me wɔnsi fie da obe 87.9 FM. FM so. Abraham Samju Media no eno ne name so abahosoma aduana. Ya be kwa man so Ayona pharmacy. And asosre wadu na di pressure council na wo no peme bia wo sisi wo aposo wo join no wo ha wo na ya ukotodwe and na wo no wo ti ya wo no pem wo ya aye Ayona pharmacy for pressure capsules and wo no mu a na jesa akoto ni padua no asiesie na impressor ya no so wo hwegu ba bia ya no so no wo no search so na ayo na no no nipadua no eni gina be hunu sampa wo ho esese ho so ebiemu fe Ayona pharmacy legend pressure capsules ene oyo no bi etu I was 0243 123 224 0243 123 224 and now 055 313 4185 055 313 4185 Dank na Herbal Complex Limited. Dank for that you say. Wapomudimu how nyina de yade atete wo ha wo ayese Goliath te so so pese wo yiri nyina kwa de ne ye Dank Herbal Complex Limited me say wada. Akoma FM. Ye the Dank Extra Herbal Mr. No Aba. Dank Extra Herbal Mr. Ye de aba awututu ayese sabro waposo wo kotodwe na ya okoya wo ya waposo na oje ho ba bia enye mo je ntumi ndi afrisa ne ye nipadua ne mo wo nan ne wo nsaya na ye tititi wo trase sorry a wo bre eye stroke and also hypertension mesa wo de eye Dank Extra Herbal Medicine bi ma wo sa enka bi sesia the best herbal medicine ye nei Dank Herbal Complex Limited wo de aba West Africa Traditional and Alternative Medical Awards wo ma je ato so prensa Dank for na che so won madro ne de enye koto obeku madro eye dupa wono no mu a ebeko eye Dank Extra Herbal Medicine no e bi share so said Dank Herbal Complex Limited ye kuma se patch number 2 ye ben City Life Hybrid School sanso enen kraye watabora number 2 ye national filling station and free screening exercise ebeko so November boss when dey to so de no nkro 29th November and after 31st December free screening and until mama dey asem baba ye branches bia wonim na sa wo pa unchechiremu fofra frɛ 0266 59 3330 0266 593330 and 0244 017 556 0244 017 556 Fred Dank sesia one madre heba pharmacy show biamo wo benya bi atoshare so wa pay for ma abofre no fo ni mrefie dum yenu a wontumi ennom Dank Extra Herbal Medicine bi yakwa ma ne so 0244 98035 03224 98036 03224 98037 0243 114497 hello Mini aba kwesi papa bie. Mini aba ma papa bie. Ya monitor wo kure. Mini aba le ma waduma pa ofakwate ni masomo asante mampo kufi ase no takoch. Mini aba ene mewura hopi na me papa no nso wonim se wo yire dade wuni ana. Eni kwa se okokofo bi na we nyame aboa no aye nampo miensa. Awudi mi no ma he na wo yire a wudi ka ko fa se ka wana woni ni timi. Na won swete se wo yiri pani ni mra no se bi o yifa no mra meda so enti papa no wo se kan nsem na eto aso mu se ekoriye no ni yehu ba bia me papa no de se ni nam enti mama mbidi se mo ko tefitie mu a wo betimi akama sodie aba ma bibia akoso kama nyame enshapa hello we didn't baby afrefre mini aba papa bie mini aba ma papa bie
Unia Bema, Robert, I'm got a few coaching grandson. I go to do a job. Now, Oja, Minia, the papa, Majina, Utumita, why mistake will be now? I get a mistake to never get because I can't see any woman now. Utumita, and Mutuati. Yes, I'm a man, and I don't know. But I can't be the middle to me, not to be there for you, because I can't see there now. Then the man is an Adama, Omo Papa, Papa, everything. Yes, so yeah, that's hello. We didn't baby a free. Hello. We didn't baby a free. Like you Mampo, I say management. You're not a young I saw on the say, Demo and Papa, Mamma was Akoma FM. I say, one more opinion of me, I get that ball. One catch and switch. Yeah, who can catch him was so as you can say. It was really a kind of game. Let me just I was Obama, about to plan the plan was to work at one day. If you check, and someone to work on it, and you say, Nana me that's a papa. Hello, come to me. Hello, we didn't baby a free. But Maa Akos, the family of the coach at the confirmation. Yo, meet you. Maa Akos is the best way. If you want to do anything, the everybody banner, no at the end Basasa, the phone is a woman betray. The Minister of the Tiama, the other continue. It means that the way make me see Akoma FM. Yami and shop, papa. We didn't baby a free. Hello. We didn't baby a free. Hello. Make us speak to ma. Yo, young quay. Let us try me the Mary. Make us speak to ma. Your name. Hello. Hello. Me pacho enti on radio no so yanko. Me pacho me the Mary. Mary mate wo din no ye tie wadwen kire. Me pacho wo papa no. Adwuma papa ne te ya ne yire na nye. Wade maame na bra maame no honam nyina twintwam. Enti adan da no ba kuro no mo obedam. Enti awale no second one no ntena ho. Kedase. Miss Mendas papa. Hello. Hello. Akoma FM. Hello, we didn't baby a free. Hello. Hello, Akoma FM. Okay, young quay. Me pacho maame no tie na wo ye no. Maame no de yaw na ye ka de na. Na ya se na papa ni ti wo no hwe maame no. Obeka se maame no kura na wo papa. Because why you demand the adoye de ante bi tie kra fa me do. Enti so hu se na maame no tie no a. Okwache duma ma papa ne ma ne kwa ma ne mafie kura. E no abaye dia na edi. Enti papa ne nsa na wo ka no boa. O peja pade ne dia ma na yere ketua no. Wo enye maame ne di ade abo no. Eye ejapade ne wo pe. E di ama na yere ketua no. Enti me so amonka de mama ane no. Nyame sha papa. Hello, we didn't baby a free. Mini abeme, miti ewo. Meju so a chapa brofem. Wa mo hawi. Mi a makunta na yaw. Wo Amsterdam, ona no keri sa dina. Kwa mu ne dise. No, oba ko fi. Ye besle. Enu bi kai se wo hwa ye ma mi pa se ni wo siti a. Wo be you know ona wo okunu no. Na se se ba de be ma no wo adai. Ye besle fom juma ya. Mama ya juma mo ba ni so de ma ni so de adai mo de ma ko ya juma ko asi wi a mo ko ba ni ko no ba di de na be ma no oba no wo twintwam entuma ko mfra no adai na ma so bi se ge dey bi se fo sa oba ko so makara ya me sha papa hello we didn't baby a free. Hello we didn't baby a free. Hello, we didn't baby a free. Hello. We didn't baby a free. Hello. Hello. Hello.
Me pacho me tie wo radio no me sremo. Hello. We do ni baby afa free. Me pacho mo ka se free takwa. Okay, yanko. Me pacho mo ka se free takwa. Me pacho me tie wo. Yo, papa ni no ya no. Anye ni ekura. Woni mami abla se ne mami ti takwa kodu. Wa ko do ko mu yese wu akofo ba wa so ko se no ba no so aye na mami ya twintim aye. Eti bi de papa ba me ni ka ka mo kwatna wa ye ni die. O kadia wa di ba yo mami no na se wanya no. Mami poko betu eku mo kwa wa ye ni die wan tran ba bi wa ble. Na ne ma hwe no. Me da se pa me pacho. Yes, Ramo Samofra TV sat anasa radio no. Mun dwom no kaka esa na mebre why me sramo. Hello, we didn't baby afa free. Akoma FM. Hello. We didn't baby afa free. Maa Akos, good afternoon. Good afternoon, my yes, you. Almani Shimika Mpatasiye. Yo Andrews yankwe. Maa Akos, koko do ta ne yan wo koko do. Ama mi ni papa ya ko do funi sa sese. Papa ni ye ne sa no. Kede ma mi na ye. Papa ni di koko ro ware twetwempra. Na wo de so nyame no nyame ne mo yen ka se dia ne le fra no. Koko do ni pra Maa Akos. Idi papa no hwe ni ye pa. Awa mama ni ya tete apanzamta. Adan. Maa Akos, koko do ye yize. Papa no hwe ni ye. Bye bye. Nyame shapa. Line 4, hello. Hello. Me pacho dini baby afa free. Akoma FM. Afternoon, me pacho. Mami no. Me srabu mon ka di mano pa. No kuna o kwa fo no betina ho no no. Oni e di sade obi nye na ebe ne de. Onu so papa do hu nse na yire enti no wa bua na enti o to ke mami ne sa da ni champion. No okra fo no. On chi no nti awale na se de ye na anya ne de. Papa o so no. On chi ye pa, on so awale na se. Na mami ne me na ware ase de ma se. Nyame on shra. Hello, we didn't baby afa free. Hello, we didn't baby afa free. Timi anyina so. Hello. Hello, we didn't baby afa free. Pacho mi frefa katreka. Oh, who frefa katreka ho no. Ai. Oh, okay. Me yeti o che wadwene. Ma jene sa papa me na yire no betna se fe mi na akwa. Me che wadwene ni yankwa ha. Aha na me yire nso de sapoku ya no. Aha. Mimi mu amupa. Oh, okay. Mimi mu amonti da mana soma wa kan nyina obua. Oh. Obua. Me da se papa. Akatrika fo na efresi mu no ho. Akatrika fo share live. Akatrika mo fra wate. Hello, we didn't baby afrefre. Hello. We didn't baby afrefre. Good afternoon, yetio. Papa me free and Western region. Mamenko yetio. Me pacho me di bedroom. Ba papa na sama na me pesa takra. Ono say papa no. Di 2 year na yere ketuwan. Ma me no bre papa. Yere ketuwan. Wo shete na oti wo ma assassin sama wo ka doko to say onyim ho se. By ase omu be wie ni sense ma no otutu ma yere panyine no. Enti ma me no ono no waye no bona suda. E no sa se mo na se. Enti se be ya mo ka sanja yere ketuwa no pa na yere ketuwa no ha den. Onye nyame sha pa. Eno wadwen sha. Hello. Akoma FM. Hello.
Hello, we didn't baby afraid free. Hello. Hello. Me pacha wa ma fa me na ma fa we nso so mo fa me. Hello. Hey. Me pacha lantern ne phone ma mo fa bi. Hello, we didn't baby afraid free. Hello. We didn't baby afraid free. Okay, kasami yanko. So what friend I say utie wo ho a me ni any other option say me you are free so mesra esa na me bre. Hello. Hello. We didn't baby afraid free. Hello. Udini baby awu free. Hello. Udini baby awu free. But the perfect I say one. Yes, me Ama yanko. Yes, me ama from Ashaiwa. Mate ama yanko. But second wife for there, any concern, them are what second wife cry. Meda senu adwenche osini kwan se be ma ware second wife. Hello, we didn't baby free. Good afternoon. Good afternoon. Meet you. Me ba so be me phone after me kasa fi Accra to be nine. Alfred ya. Me ba so papa no anyo no awa eni fira no na ye nka. Because anybody e se mo timi tena se say utri ene wa dwene ne wani ni na do mba ako. Enti no nani na fira no na e fe to me sa ode pressure na won so a ode yes am sere mo mo na baby o hon ma mo nyen fa ho ma no sere wa nyame sha me nua be ma no adwenkyere. Hello, we didn't baby free. But so your friend me get me kasa free western. Yo edit yanko. Me wa cho mama na send me mobile pai penny no mo ke bi man bi say o hwe no na o hwe ni fie na ya sa te pa ni amane no ofe mu aware na se. Nti mo ke bi man pa. Nyame ensha pa. Hello. 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 Hello, we didn't baby free. Hello. Hello. Good afternoon, young query. Okay, Mammy, so I am. You know, Ketwana na chasi. Ketwana chasi no o kan sem egu be ma na tumani ye. Oye, o ketona se penre no e ba to ba be da e honu bian fa be pin o mpin. Enti won free awade no na tumi ne enya na sumje. O choma no asi. Yada se papa no adwenkyere. Hello. Hello, we didn't baby a free. I'm a free, Medina. Okay, me pacho yet here where we are. But somehow we can be man over Pupa. The only for back you now that to the Uber who about for now. Oh, no, uncle, I have Pupa. Akoma FM. Okay, me da se papa watch wadwene na awie. Aha na emrabe me kwan amaye de akoma mu nsam dwumade no ye de ebesie me di Maa Akos awie wote Pastor Julius enka na wote condemn enka na wote yenua ba do fie enka yenua ba kua eyare nti wo bompa ya eya no akai no ewo empire bom nyame ya do wacha ya bese ya bra fa cha de bomode ananso efa wo de bra na ebia line na wo skabi na wo de ba wo betumi e de afa so ye 0245 301462 say ye twentwa biem November bosumi na twam ye wi a ye ko December ntu wo bibia na wo ye ntem 0245 301462 and 0599 305 202 edi ebeba eye Mary Akosua Adai say dia ene na mijemu dia ma godie mu akofo agodie mu akofo sabe ye chapo and assurance pepe and afei foreigner ha ba kono nyize just o mu bo adwuma mijemu e de ama wo mo eye Akoma sports no kwasem eye woja
ɛne wama ɛno ɛne sɛ wɔyere tietie Akoma FM